so kakra omunya ye no omunye no omumfante omuka ne so no omuje na dia sem na metine na wi isa no wo mu Jesus ka wo mu ba fa funu ekoye no efunu no ambulance ka no omuje e na wo mu TNT wo refer mu di fi oban de omode koye no omuje eno so omuje nti emfaso oban no omode te sa ka ni nyina e no mo sa sesa wo ma amene ma ni nyina so se asem we de minyini mama ye no kra metime de me mama adamfo number mama ya beji o mama adamfo number because asem we de eye ma reho too much ono ne ho no mo na me mama kofa eye nneama beton no nti onu de onim me mama kakra go nti wo masesa nneama ni nyina akọ wo magye mfaso ni nyina akọ now akasa mo no papa bebombra ti mo no papa na nete mpacho wan wa ye japade me like bia wa sifie wa wuru bia na mo no maame na motimu sa abra no ana mpacho ye 3 bedroom self contained but e janitor ho na me ho ni nyina ahye na baby ototo ni koko le nso e ho na ahye baby ana ototo koko ne ho nso ahye wo papa wan ye hu ne san edan no ejuri ekroni mu nyina ahye nti edan no ebubu ye na ekwan ni mu pai mienu nti omo mo bewa asase na si rai e machine e wa apieti no wa western region Bogoso baby incident ni si ya no kafra wana na mu fie apieti ni apiedu se ayeti ni du no pe ti na confuse me baby incident ni si ye no mpa chwan ena okay what dey kire me na uwan na o papa wan enkura no no mu wan ena incident ni si ye kire me mpa chwan mundas na penyini no ni odi mechi no onu ko school ena ketwa no ya na chiri ba ni baby no onu nso wo school nti baby ne de no wo maame na papa de akra ne koma no ne ho nti me na me ko o si obeku efuom na me so obeku efuom dia onfa baby ne mame na onku efuom mra na ketwa ne nso mo ya pon school na me nkofa o mo nti me kokofa na me ba no ifri ho no na asem no esi nti papa de no shedan ni mu papa de no wo edan ni inside ena asem no esi ye nti asem ni si ye me ba ena adwada wa mama start me adwada ni ye kra ayo Akoma 87.9 FM mom ewia sese de wositie bia fa ni sawo na wonu se nipa ni nam wonyina ye chese ye problems eso ye how eso ye 3p garlic mixture 3p garlic mixture amansai age etum wadro no mese wada bomodia na ema wonsa enkebe bomodia ma wonsa enkebe na 3p dia miso ebibido okroje ye one garlic and ye dia ye one garlic and ye dia ye vitamin C ya so gum minerals gum enu ti wenya 3p Eric Iron Cross 3p Abrajen osi 3p Hegabema osi 3p Sister Hetty was 3p and ye mia me sister Ma Joyce ma mintu nkamelusu number no was 3p stroke asthma wofuna ye kapu ujo so tentem wojo so awutu so ya say sugar level no so wo ko ficha woti ya pressure no wo so ebisi immune system no 3p garlic measure wanu bia wahame no waha ho so wo benya bidani e ba Mr. Colina Capidan Angelos for P work I was 0248 928824 0248 928824 0248 928824 your grow farm jedro no grow fine wo bedi di ye wo beda ye wo nan wo nsa na ye tititi no ni na ebejai na oba wo fiti kromu nsam a eno so aye basa no ni na ebejai na wo fiti kromu no etimi asisi so wa hwe ye akofa fibroid ana ya de fufuro bi e de abro
bema wo ye adwuma kakra bi asese no wabre mesawa da grow fine ye man memedro last year award esa se grow fine na drone Maa Akos odre ye powerful papa enu ti bomodia nako enkrai wo kan shi mr ba kwalo na ke ba ashamom smart ba wo bo se fedments apedan pure leaf chemical ene ye ba show bia mu benya grow fine bomodia na for doctor grow fine 0244 596532 0244 596532 yanko me say me pese metie ni ye adanu a sa to renchem ni si ye no wo na wen o papa na owen enkoda no wo ma me jankora mienu ye for mo ye for ye odi wachi ye no eni o maka ni ketwa mienu no na mu wen me pese mame mpacho details mpacho mate mpacho na ketwa no aboduma no o maame na oboa ye ne ho because the oboa meje akola no e maame me papa de onu nani afura ti owo eden mu ti me ko maame na oboa me na oje akola no ho no ekoka chen se nketwa ni mienu no mo ya pon school ti me pese me ko na me kokofa o mo no no sisi okọ efom akwakopa eduane e de abre ono nso ne made no ti o di baby no e de ne mam se me mfa ne nhye machi enkomra ti me ba ono nso fie efom aba no ma sign the baby no e de na bre no ti ye nam kwan so aye ko no bi frɛ me wo ho madam fo ba ko frɛ me ka kyerɛ me se sei na esi nti ne ma ye nsan ye eja to ekro ni mu eye tank bia meja ato kroni mu nti na ma ye nsan ye chi emba eho no mu so kana mbisa nsa asembe no kan because si ana me ye de me free ona me free one mu nso bibia nkyerɛ sɛ bibia ye hu betimi asi sisi na sa asem no krepa no ye de o kanu na eja to kroni mu dendenden nti ma me ma ho tina radio stations fo guso na nso sa pieti petrol tank bia ma eja ato ho no mu nti sɛ wa free kroni mu no ensan wachi emma eho no mu Jesus na mkashe madam Florence esa waka matinti me 20 na the way na mesi en taxi driver na ya fa no osi ojai ni a meko onya me de uje me be san akọ ekuro ni musa me kwa boa me papa e pienti ompene ma me nko nti de ekosi another town ye frɛ hon makoko bedi aburo na de ekokosi hon musa ye ntwen na eja na no nko e formansa akoko bedi aburo mpacho ene se kro no so mu nua buro omudua wa mpacho omudua bu ene se omu bewie no maboka nkoko no bedi ni na mama wasre me ro aho pa me pese me ka bibi na ode sre because areho ha inti taxi driver na de ekosi akoko bedi aburo ho ejina ye ho a ma ejana no omo na nso se ejana no akofo kakra nti wa obibi ebet uhu nipa bi ewo dem mu anase wo maame panyimu bi na se ontimi mpia brana besen na ko hwe ntemra ye ko ne dem papa de ye uhu no ena maame ne nso a oboa me eje akola ne maame no nso ne maame enu eni ni kunu ono nso ye uhu omo ye besin ne ewiase ewa ho papa hey ena wo papa mpa ena me ka se na ni afra me pa chan uma mi hu no na wo papa ni afra mpa chan na ni na afra na hu hwe ohun ade ba je se o ma no space ansa ti se space ni nkita ne de ndi se nsuo kra na eba obetina makosi se obi ba be so ne nsa free ho enti uma mi hu no na wo papa wa ni yade mpa chan aturechem ni si ye no na wo papa hyedem mpa chan na o hyedem ye mbache no shedem ho ti pia kwa kofe wu nuanom no a wani ehu wu papa no wu papa bi enkopo mo na mama me hu ne bi obesi ene wu papa funu me hu ne funu ye sister nan so oboa ye je akola ne mama no ono nso ne ni kunu ene ne mama no ono nso ye hu o mo funu ye awe ho sembe no enti aba me sa no wuti sa no like say na wo ye wo taxi driver no do kwa akoko bedi aburo no edi say a ena say asa na wo ba back to mo ho abehwe mu fie hu se ase wo papa awu we hu no ma me no a wo boa wo ji wo ma me baketo no kwa jiji ne ma wo no wo no so awu edi say
mama asem ni si around be 1 to 2 ni mu nti 3 to 4 ni mu no ena me san call ho no mu se me kwa hwehwe papa echi akwan me hu no ba dia me ko hu ye se dan no adwiri ekofom ni na adwiri kofom na maame na obo enso no ne die ni ye enua nti hu se enua ni nyina ahye nchense dan na eboso ne pe na hu se egu esoro enti se maame na hye wone ne kunu ne ne ma se wo mu nya akwan dwane ye de wu ni but de oni man se wa hu ne biem maame na busuafo na wunim na busuafo bia bia wo betimi a kire se bia wo dwane yakohye ha na se bia wawu ono so ne sister baby sa me se mate omu nuane nka na me se de bi maintain nka nti na so maame so me call me madam mi su ejuma wo ne njen no me call me madam ho ko bisan se maame na oji me nuane maame no waba aha no ma no se de bi ono nso ma aha no mu seye enti sa bre na to renchem ni si ye no na wunya na odi wache na odi fie sen but ono 14 years no way but ono nso wo school no de no wo school GHS SHS anase GHS no wo school ti won de ni hu so ena mienu no so mienu no ba ko na wo kwa akofa ni wo school no ena ketwa no so maame ne de ne ma wo edu bo wo boko ye maame no de no ogigi wunya ne ma wo no owo masen owo mamienu odi kan wo mpanyimfo dada but owo nkwala nketwa mienu ba ko 8 years na ba ko 9 years omo san mienu na omo ka maame ne ho de ye hu omo ne ba panyini na nka meka se bibi ni ono nso amedwane akoto ano no last month no free mo interbet no ono nso ewu na nipa bitimi bedi abena wiase sa wo papa onya fie be sense wo 46 years ena na wo maame nso maame wo 36 o papa wo 46 o maame wo 36 36 ena na o papa wo 46 years okay enti o papa nso sa wo maame na ebia wa fa wan ko ne kuro mu da ba woni mabusuafo ni bi ba woni mu kuro ne kuro mu a o papa nso oni maame ni na free kuro ba ko mo free keta na o keta no mo free na o papa nso wan fa wan ko ne kuro na mi sambe 10 years and papa mami wu ye no de me call ho apart from that no ye nko ho no mu o papa mami ni e friend saying e friend da Janet okay ena ne papa nso e friend saying no papa de mama tu ni ntimi o papa ni anom wo betimi abobo papa ni anom bidin e bia sabre onua TV no rabi 1 kwa akiri ti bia na omo hwe na ye hwe papa ni anom de mama mi nim obi e din ka mama ni na e friend no Auntie Janet ni ho papa damfo ba kumba no wo asenkregwa ono ye adwuma wa asanko ono nso me kɔ no ho ma mpobi sai ka chem se onyim wa bia obetimi di aboa me from papa side se me hu busuani bi wo papa na ni din nyina ade sen e friend Anthony Amponsa ena wo sena ne maame e friend sen da Janet keta no mo free okay Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no no ano aso eguso awia utie no ensem bi areho nti yehwe san kwanhia wei si ya wo mo no maso mu wo papa ene wo mo maka wahunu wo no mu bie mo no firi ho no ehini na akoye wokoso ye wan ne so wo mu na baby awoda wodi maye eye benada ane Akoma mu nsam dwumadie braso sa wiai Maa Akos menema badwafo yetena se agi adwa papa bie na yede ebremo na na akua koko ha evangelist Samuel Menson ha Pastor Julius Naba ono so ha na naire ena fe Ishmael so boye chidom ne adonten Beluchi ene na yawo ede ye ko Facebook live na bibia etumi ayekama enu nti bomode anaka ye ho wo betumi a share ede amaye Facebook live Akoma 87.9 Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 Akoma 879 na wabomode a share ede amaye na TikTok nso ubehwe bi ewo messages no ye be di ede amamo kama at the Pay Information Center Kotwia Fair Big Love Radio was Spain
Otaibo Radio Modern Ghana ewe USA, OPD Radio GH ewe UK, Sansuna Free FM 97.5, wamo ewe Techiman, na Asopa Online Radio Asafu Pokuska Palace, wamo ewe France, na Empabuafu Matonsu Market die, semeka se nyasam ketu akura, wamo ebiem se hoha, ya wobia etie biemidin, edi Maa Akos, eye piwak natural, healthy on the 3P Galak Mesha baby, wani grow fine, mojadro na so yasene nyumekuo no edoso brekwa ni mo no ye de wamu nyina ebetudwa enra enkrofosun Esther Amponsa woma enkrofosun enkrofo chese emema na wamu esu ewiase se de wusitie bia no afanesa esa se yesi kurobi wa kurobi tu aso wa hawo no obi nya no akasa ye na hutom ehawunu a wo wodamu no a wo hunu ne wo ye no wo bi nya sa hawo no no akasa ne hoto no de wo bi enya yampe eno wo mo musu ye menuanom a ye fans ye ahwefo mo frɛ ye na wo mo ewo all over the country mintimi mu body all over the country esu mesu na omusu a na mensumi esu bi sanse ewiase areho ewiase ena ho sa akwa yemra na yene yenua baabi emedi enkomo na mmom no mamenka nso se ebia enra na wo sandiska na MTN for ewo problem omo network no ego off mobile money network ego off kra nti enra say na pressure edame so papa nti no enra yenua ba no eye Esther Amponsa case no ebia na wo try say wo be send this but na emma wo try ya na emma esanse na wo pesa wo de boa yenua no nti nyame ni ma de kodi nti ya enra ma no eka wakoma wo ye wadwen say obeboa no enu nti say wo de ba na amma mesrew menka say oha o fidua mu ha enti menka say bia ama enti no ano no ebia mu ena wonhira wo sade Pastor Julius eka na abrebia no ti numbers no egu screen no eso enra wo de ba ye na ama ene aka wakoma opesa wo de ba numbers no egu screen no so enti no wo betumi ede wo de aba sade abrebia no moye emaye no pepepe yanko na yene maame bi enkwedi nkomo no kwasam se wo life experience bia wo pese wone adofo mo amohwe ye chichi ni benche ye onua TV Rabi 1 TV share sebe ya won so problem a wo mo no wo behu se nya wo nko na wo ebi afamu epepe obapa mamu ahwie ya ena na promote saying epacho nyankopon adaroma ne mo mpa ebo me bibia yebako epacho nyame ado bibia bako epacho nyame ado okay enu nti ma ye hunu usi sway abrabo said ye sitie problems are wafemu ne kwane a wo fa so overcome sa problems no epacho me free mpasa so na me ku school mpasa so na ye yantafo mata no bedina ha wo hu difference ya ewe yemu na me ko school ko duru ba bi na me hu me papa da Akoma from 1 ana me hu me papa fancy GSS 1 obe frashe ya na wasako ye enti ye hu no kopum se wi school enti me ma me de obre pa ti na e free mpesa so ekọ baby we fe ho achen ase kotu banche beton ansa na nyesika kura to book enti e ko school kura duru mre bi a ye di obi pipa na ya twere so e kodu fia na ya to atwene fi se ntimi emfensua de na me hye me ho den na me hu no Bible mu say esentafo mi nukura ihira enuafo na ihira baako na ye dome baako na papa ka che ne say so kentire wo ho a obeyi nkonua afiri wa betri so me de saa de na ye me ho abrabo mu say eno betimi ama me firi me ha wona mama ne mu emfa ho ne ne ya me fam bia na me kofa bema enam ne no etnaye me na etnaye aboso me miensa ena me nyemoye no ena me wo bobo pa nti ma blabon mu beye me den me ba na otoso mi no me ba me ma me ho mankan so no ye say akwantu no dooso me kunu yeti ma adwuma nti sa na tie de ya memra na me meta na me ma ntimi nko school timitie me ma me na me kunu beye bo na mane na nyame anim no kure anim ni wo kɔ wo ma me ho a wonye wadwen se wo kɔ ha dai na dai abetum no mitimi ka koko edi franopa ekopom anwumre
ansana me maame free efuom ba fe no akɔnti no wɔyɛ efu ɔbaya no aduane a yɛde bi timu a na me kunu de be ha adan maame a me de ebetena hɔ no mata no kunu yɛ efu ti sɛ ɔkɔ na dwuma na me kɔ efuom hɔ sɛ me kɔbubuja abeton ti me kɔ na ma fase kai na ma do efuom hɔ a na me bubuja ne bi na ma beton ti ne so wa ti ekura na se ti ɔkɔ buta so obi abedo ma efuom hɔ so yɛ ketewa na ɛba ha enti afi omu dua omu afu a na me ne omu akɔdua omu ɔdɔ na me ne omu ɔdɔ eduru so omu tu menkin na makɔ na ma gye nsɛmu no na makɔ boaboa ni nyina so na me wokuno na makɔ boaboa ama me ba panyini ti okɔ school mu a ɔkɔtɔn ba ansa na yɛtɔ ba ako a wɔde akɔ school me ne teacher ni kura bedidi matem sɛ mintimi nwa enkamango na akura ne ntimi nkɔtɔn ne ma ansa na wakɔ school bisu saa enti no akyire no na sister bi ɛwɔ yɛ mantam ho sɛ fiura ene eri ne baby ensensem kakra bi ɛbaae ti madamfo bi afei bae madamfo na me etwe saa enti ɛyɛ o help ya fe de o se mememprane ne kunu saa na mete no fe de bema no so de obegyina hɔ a me kuru kura ya hɔ yɛ sɛ mempe no ti me kuru ka sɛ bema we pa de obapa me no monsa kakra kura na abo fra sɛ bema isene na ɛyɛ ayi de nya de sɛ bema we de opɛ no ti didi mo no na afi wɔ de na ni ebusa bi a metwe mpana ba ba nya bema no eti afi na ɔsoro sɛ obɛtɛ me de na me nhunu ti bi ɔ wa no abɛbɔ punum bo tu no baba punum oban so an ma soja no aduane ama na di tididi ma na me nua boy bi ya me kunu ba ha sei no wo so obi bebo punum ena me so obi ama me bebo punum wo so obi bebom ti wo afi no na me so esa no ma pa ne chew because me so obi ama bebom ti dakwe ho no ma na me se me na ti me dawa na me ti so obi abompo manim ena me so o so mrikam se wo me vi so wo me kan ne bakro dwane ye to when am say ene me nua boy bi because one me nua ne ye 2 crores pa me so me nua ne ye 2 crores ti asam ne ba na me nua ne be pa ne chew ende wadi tum se wo se no wadi di agoro aso wo koda no wodi rough say me kunu fa asam no wa fa ne trasa ko bon da dwuma ye fo amane no wo yere ne ho fe ti wo hwa ankofo we na ne nua na ahye da be pa chew amano enipa foforo obi na kansa obi na dwuma yefo yeti ma dwuma na dwuma yefo na kansa asam no enti afi ho no mu na tetentete no ebaaye afi be me kom hokora no apam me wotete me ankasa ma kuro ndi etene ese me wompna ma madam fu kura ka me se me ntu firi kuro na me se me ni baabi yakọ ti samle me se me che bayre me ko free me ko sreba me ko sre ayi cropot me ko sre atre sister memuna blast ameyire memuna o mankran so asem a che pa refi na me da wase pa na o che bayre on de ne mama ame ti me kwachi abofa no so che na nadwo na me de yakoma no na ono so akoto ane de so ne ya so ensan yo ese me yi na me de koma no na me nyesika no mato ne ma kakra akra sa ti mata ne ka che me so tora ko be ma no ho na sa wo kona so obi hu so wayere a ba sha wo ka wa ne de nipa kro betwe ba me kwa no wapam me ti didi mu a na aware no ediguye ti eguye no me ma me fie me kwa na asa busuan to kwansa me kakra akra ena madam for nurse ni bi sister edit oye sese ma ye store kakra nti se me ba beda ne fie o store na chi no wote na me koto na me kuta nkola fo na nkola yeso boboso ne be ma na wo me ma fo ni nyina enti nkola yeso boboso ti se me koda na dwo na nkola na wo me ma me fie ena me ne panyin no wo sister no ti se me koda na dwo na me na o mi susa me de entoma na sefom me bi won so sister na blanket na masua na de chento so na homia ma bo life kakra na me sha atale fata me ntu nim se me problem bia me de sa na me de hwe me mai ni ade ti kokoduru ba bi no na be ma ne baaye se oba be yi ne niema ye kwotena ase ye kwotena ase na me se wabom ya de temata de me se me wompna bla me nim plant me busuafo se wompa me chew o so wompa me chew ne wo fakan o so wompa me chew ena me scratch de me ba ho kola opam me nyina na e mani uma me sofo correct me firo no kasa se o yere ye brafo nti hwe ne yi na ne ba no kora anka wompena wo de wo ye no so ntire ne ye je wonsa o je nsa na no so de kwaye o ba bi ho ade kora wo me ma me mu nyina ni be ma no na me de me ye din se wo koduru ye no okache wo ma mo se ye busuafo no se an ya me hwe kora na me nsa aka no
enti we dem baby a mene no wo ho me de koye no ho ade by sam be na asemanya kiosk no a ma sha ase ye adwuma akra enti na ase ye to ade kakra enti na manage kakra on ne she wudwa na on ne she mi dwa onim dwa no kola ho hwe hu ya na me ton ne ma me to no ma me kosua ta andai ti ta andai na yesua wie no na me kokuro no so kuro so na makwa asore dem na makopɛ nipa ti se menya nipa 5 we bi at 20 na makɔ kyerɛ wo mu me fa nse bi ene ya me ka se bi amagi 50 ti menya na me de abla mata na de ato ho ama me ti menya eska na mata na pama de wo store ni mu na onye ma na asai na doctor ka so nya e no se menya bosia de ti me de no na start ye na me de ton ne ma ne kakra Scandia Samre mi refi by the sha na mata na tonton drinks so kakra tina eye no se menye metima ton ne ma dinche mi bisa so na yesen ne say ene maba we bi omo ne nam ho ebi tumi kasa 20 million kromo ntumi mfa nhye dwade ase ma wo mo pe 100 million 200 million 300 million no de akohye business ase tena mi bisa so sabre no ki hu sika no a ka wo de start business no a Shema, mitimi kofi michi bailen, mitimi kofi kokko okrobofo ekrase, bode. Na ma behye na ye mi sister kunu tinense no. Na ma behye na bi okola akwa abo na wonkuta sika nti wo to no no. Timi se de wo sika no, e de no be ba na me man. Bi okwa metete kora mitimi boka na ma pa achewo. Ni nyina me konsupa e okrom ho. Na me ne mata ne ye sanka san ne kunu ya aban adwuma. Ti wotimi hia me wo woje pan no ma me nkonsuo no. Mesi me di ko emiti wase je me so ma me na o ma me china enti meji me komi nsuo no makonsu pa no mama bro enti ni nyina mu no me share me hoden because me yakasa me nya papa ma na nhwe me da enti me ye madwen se de me nya papa bi ama na nhwe me na me ma metimi singeta ye nso ye bre ye no me fa sa bre ni mu na me di ahwe me ma enti mi di dwana de koso kakra sa nkura nine be ma ne bufu iso be ma ne bufu ye no kwa wo masam ya dabi eda ya okoha na mata no nya lo bi na ne kunu so ma na nti woje ma me na na metua duma bi kwa na eden kakra na wotua me nya na me de ama no na be ma na kana wodi sika no kura oje yimini emegu abonten ede safo no koma afielu abla sika no bi akamu ese nka metana teka enkola nine no oyimini emegu abonten be ma no no mu na me koda madam for nurse ni bi ho no because onu susu sa wo twempra wa brenya no kore wa fa nani ehu na fufuo bi na keka kire no na obaje ensa no wie ne yeso koda ba bi otie no no wo goso ne yeso wo susu wadi nkwase asem na so obeba no beba be pa achew na ebi kura na bi so na me mpese me wale awo ha yes na ko ba pa achew bi amede achew otimi frem Mavis brane besra me na me se hwe abaje won sa wo enipa ni mememra na memra mesra wo kura de minu ntimi nya bibibiem chese wo kompo ya busuafo mo mre omo mpe hawo na nka ese nkura wo ha adama me da ya me no wa haye no wo yi menie magu abonten de safoa eni sika ne nka ya koche fiura na memenie magu abonten wabro na wasa aka kire me se makonya nurse ni bi nchen atena mememra na memra mesra wo yi ni ne nyina ma na me ba we sa fe no kwa 3 years na me di bresa le hu me so me pesere pa ti se bibi ha me kura wo hia me anya de so obehu na me ba me nya mo afiri ma ha se bi asa ti me ye madwe se mebre se di ya me ma no enti hwa na me di enkura ne kuku school ni ade ti na me dom kura ko international school afa di on papa betua school fees ya na me metua na odi akọ school mu akoma nipa na teacher ni ba ko say o ba betua wankram yu ba o ko school mu akotua ti so akọ na yesi metua de ne wonye nto next bi next time na watua ba wa maso be ma chop money wa me krom ho no mo frɛ me ti mi ko na ya kasa na so fe sika na fa man kran ne di o se de bi wo de betua school fees na me se na won fa ne sika nko na metua because can intimi na ho matem nsa ma bra enkura ni di emu ni di ye ti hwa na teacher ni de ma to na ya kasaka de fo ama ho biem na me hwe enkura na intimi yo mu free international ho na me sa do mu kwa aban school fi na me nsa intimi biem eti o ho no mo na afa de me ye adwuma kakra na me hwe enkura yi na nkofo kama metima fo no so bitimi kas na wo se de wo sitie na wakota na wadan fo so na o sori ahomachia besi ne ma na abepra na de na me se metio me obi fi ye me ha adaya metu ya daika
e sha no pa me twetwe dwae me pra de esem ye no ofia bia me ha dai ameye enti me sika akra na menya no me boa no de akọ ha dai e na me boa no e na me koye dai o me ma me plot so e na me kotena so ti me kotena so nyina na me da so de nkura no eko school nyankopan daroma a ono de ohyira obi ntumi enome no nyamini di ma na me ba no wie SS to wie SS no na me friend papa papa na so ne na pada so gu me friend sisi akro obefa me ba ono de se wo friend no obefa because won ye na kono enti wonya yanka jawade mi antwempena nanka wasanya yekude wonyimo ya ko obeka sanya ne dia okay wuja ye na wokota nurse ni wakofa be ma no wanyimo na ade be hyedo yanya bi wa hana nsen ya aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a ena waso aguso da wutie no enura yenua Esther Amponsa enura se wan hwe bia bomodiya ne kwahwe na wate ene case ase enura yenua ban experience na brabo a wafam wayawa wafam ya etache nkrofo ni bebrebe no eno ena atache yenua ba ya ene so wode ne life experience etudwa ama wobi atie bie se wokoto se wobi ayeye daneke mu si na buru sign demu a woni pakoro no yafa wobi o yafa ngono wa bre na oma nani da ho ya hwe yie no eno wa bedru sampempe so nti sa story ya ye kan efa enra de no ye ma me the life experience tie bi na won so fa bobra obapa ye nto aso nti wa na akra na wie school ena me friend papa sa akra na wie school nti obeto aso ana o ka che me so no kra wa anko school so wote ho nti se enye force say akra na wie school ya eso to aso filling station adwuma wo ana na me ma ne kopi bi na me sa be ha na dwen ho ana me feel say bi anka na wanya adwen sa chrantin ke menya mo aka kra free ho na me yi mani free no so tina kuwait yi bi aba na me yes me ma me bana ko bi so no we SS this ya na no ya enti wono so say ya mo yankoro asa enti no osa na me pe kwan ma no pace kama obi di animu de koye ti okoduru ye no ho adwuma no eden ti onya wanyi ya na oba ye say adwuma na eden enti wontimi nye ti disco de be na me dia top plot na me am so top plot so half plot bi da ho na blog so na kan say me de ni be ko school na me dia kwa na sha ase na school o ko school no edidie eni ade bu ana alawa bu ana aba bi won so e ma ti alawa ne ba na me ba no so de abre me o se maaje aba say o bu aba 4 months na abu mu na aba ti ba no de mo se je ko fa ne ma kakra na ma ti bia ma no no de me ba panyi no na wode abana me de afa ne ma jase me de bi sende no ma ne de ye didi sa na wode bi hwe ne nua no nketua enti ekoduru ba bi no na me ho akyere me na makora bi am ne tie ka say school fees no obeboa me ama matua ti man ko pelo na me pelo na yesi me ho e bia sa am la oje ene fa se 2000 bo so me num ne yesi ho 400 enti megia na ma ye adwuma na matua sa ti woka say ode bebre me no mama man ko pebi afa dani duru ye na aka ba week no me friend na o se me nua bi apon no ho nti me de akoma no nti ene ma anadwo ne de the whole day mana be ma no de bi makola na o so be bo ame no the whole day mana na yesi obi na na ade a che no me hu bi da afa na metimu hyehye me na mentimi na ehwa na me frɛ ye MP obi so aba me de me ye MP atwa picture our program ase ne ba cross na MP free na me se ai eno ski nti wo so ho so obi hu nti wo frɛ na na me so na dwuna me send in a message eno se na me se me ma no pese oboa me because ono so me ni ja me ne man papa ja wale no wanya MP ba ne din ne me man papa din ye pe na me sa na kwa so nti oba ba ka che me sa wale ja ye nye nti nko ma me nkoja na onko papa na chona se papa no na ene mejai na wote wokula bla mebre no nti wosise ya ahwa mewunti wonyai to be yampe na me kan sa asam kire na no school fees ne yesen na akola na ko school mkoje form no bae na em se de yetua na wo ho no edu no ko na wo bata no nsu kotua no nko ena wose metua ma tie okoi na oba ye krata ma na wotua eno ma me no esisie ne buo na fe de ye kan na school mu ho no me ba na bae na fa se 500 next gain da so ti oye na me de so na me de ma no ti MP no
oboa me sa fa no wow nyame nhira no si akra ne wie school na obedru fie no na omo bobosu ti na ba akon so wo SS na de otoso sa wo SS ti ni nyina so school fees me say to ya obitimi was na ye for se fa amako school no kuna ja wale no wa de for se fa amako school me so se na mi ti na mi ni made pa na na obi amana witi me madwen se omu wie SS kra no ma nto aso a ombenya adwuma kakra bia yedai aye yani aye moa yenso a ye encourage you na ye discourage you sa onkwaje hwe so mfiri obi dabi tini nyina me ye madwen se mi mfiri obi a e na me de pe de otoso no so owie ese osua adwuma wokumase e na de otoso me yensa no so wawie SS 2 years ni na me ye store obakura owo no obitimi ba na ma of 12 school so ana etu betna say sta no do aye store adwuma Akoma efe ti wakasa me ba no so buade pa no aye din no asere timi ya me se ne ndo akura so pa nanka wayi bia ma no na me se ma me mfi obi a o na wonu no wie school no tena fi panyin 2 years and sound what was so na we do wie on kosun adwuma nyina no nim trebo na wo ye se timi kasa na ka me fa no kwa SS kura no so obeko ti echi no kan me se no ko pe school mu nim de akra de aka ho na onu kosun adwuma nti 2 years no eso a me do obeko na me tu omofo eso ahomache bo na ma from no mo bompaye na me su no mu su bi wie so a na eja me tu omofo no ma hye omu nkran Akoma efe panyin na wie nursing 2019 yenya mfa o modwuma na okosua amore hyehyɛ me be de koba konya adwuma we pay 200 Ghana cedis ne be ma no semeje itifi ankofo be kan wasem onim se na nsen kura no wunya ma papa ma wunya nyame mu ehu me mobo no nyame hu wo bra wo bebra hwe so ma wo enkoda pa enti me be wie school na no so na mo bitimi busan se wantwa ebi nse wan kwa ban school nti na akọ school nursing yemfa wo na afi wo be hye dem ma no osu ti na anu na oso pese okoye adwuma wo hospital na bia me wona mankran so okoye no mo se ye be fa wadwuma ba ye nye skantua wo ka enu si ye fa nipa no se ma se met na fie a meba ko fo be busa mi busa me de meba na o mo se e bi bedrum mebi no se nyame pa o mbetime nya bibia edai e dia ma me e na me bai eko e se wo ye adwuma wo hospital ho obi ho na area post wo bai ne de nyame na me ba ne hye na ese atade no mitimi hia belo aposo se ma me chia me jai wa ya de nyame nhira wo we ye wo se ye chese e na me so me de nyame asese be ma no enkura no me ja ware no me sa ware ba me ni pakro no ango e na ntawantawa sa ni pakro no kura babu enti me ne kasa so omre ne meska otimi kasa anya me yanka oba ba ya ne duru mrebi a na ma fa ne se nka menyo mampa nka meye ne dai because ene wo be he onu abakola na onyi na okohwe ne maame wo be he onu akora onyi na okohwe ne maame enti na me danyame ase ne duru mrebi a na me frɛ na ahokyera ba akara me frɛ no se ye bi kura anka obe kasa yi na se obe ye adwuma bi wo mankana so mpo de na menim obi hye ma so kuna ba ha na ma edin ti dako na me ko bia na me hia no na me sama hu me kro wotwam na me sama o se te sen e no so ba we na me ma no se kura de no de wo me cheche me ma no e ma me nunu se ne ho fe papa we de mo nsa nwale o se me fere no mpo o se me fere no mpo because wa ma de be ma na aye wo no am bring it with down baby nemom no wo hye wo ho den hye me ho den enne mani bi ho a be mani ja wo mo pe hu wo mo a say basa wo just wa fun o chenkrama batan because ordinary ni bibia hye be mani mu wo fun say be mani de ni besi yie nti be mani ja no na bra bo nyina ba be mani hu na no osere no be mani hu wo se de wo se wo fele mi mpo e na me ye din na ono me wale no yetini wadu biase eduru mre bia metimi koto gari na madiagu ade so na metu asikyire agum me hu na asikyire ne nso na mde nsu apete so na ma bonnet se eto no timi fiero anya kons na me ne ekwa ovum kwa amanya aduane kakra be na was na wo hu no mesise pa na ya na mepe o me papa mepe me kansa na mempese obi bete masem enso na just aduane na wudi aduane me no kwa gale na mempe
and so media my man abon nsu egu so na call fu mu na ba ni nyina na me paware no because na me pese yes go ba ja wale oni subai ti na me pene sa nya man nyina ti mi ja ware no national anthem sa na mo ka no isa ya mudu o ti awale so onya sika niema samana kransi niema obeba wo abaji bi kra obeka cho se oni subai na me ka se me kofa empre bi e me ho nsensem bai na kromo asa obi anfa ampanada ekwaya me se me ne be manager be mana so wanti ase na ekwaya o modde me fa so kromo na se double makasa me ko roman school na makotwe mpana pandimu ama wonan ni nyina ya ka nyina me hyede mu sunsun me ma samba ma hyede no be su ma adio na ma na su bi aboa me wi na apa manim no mapie eti ni nyina ya chi na me si nkete se emfa me ho eti so bi hia me ena wode na me semesre mo me minu onua bi o ka cha me se me ba na iko school a bi next 200 cities no wonye mfa ntra aduane eti me se me ya ma ade a ena me ba no me mpra na me ko fa me bo mama ne ena me gya so maka akire mu nti obi amfa na asem ma me so afi na obi antimi enka hwe bi what just say what shati one more down yes for yenni ye fi asem ji sankofo ai yes akefo enti ni nyina mu na meto bi wo hodo ma kese me timi kwesi obi niema me no ti fie na wanyi che me kura metime su niema madam for nurse no so na me si niema me pra fie me pane dem and the boss say mavis na metima ka cho se besimi niema ma me no asre me ni ti center afro and so na me che ni 2 years yes be my dress me ye adwumaden na me di ahwa nkola no yes ekwan bia me fa so ba me ye adwuma bia no me ye adwumaden me betima man kan so no mata no ono kura wa ha obeka bitimi sori ahoma che na makopra ni fie ombeta na me pra ho wata no mata no to pie bo so ma me mpra me so no opamade wona ye peni na kakra na me ye kakra na opamade so nya kan so ma me pra ni kunu so ma me mpra me se me pra niema na me isi boa no wasem nya me si pamade no na abenya sika na me so me nya bitifie kwa ni nyina na ma mo hu ti odo container na ode ma me se me fanton niema ti container na me timu na me nya sika bo obi na ye se ye bedin sesa no ko fa me de no na me so ma fa no de nti se ono no de na me tim ma me mfanra ayi bi mo enti wo ye kakra no ye kakra e jira kakra wo difference wo no ye 1 2 nurse ni no na wote ne nchen no like okota ne nchen kakra no na wo ye pani nchen no na me chen 2 years Akoma FM when hu ne say wo ye pani nchen no dabi wo somo no me somo no ono so bu me osom enema ba wa ya ba ye mpesom ye nan nka ye nsanka enesa obi kura kofa ka na se pani ejina ho ebia pani bejinam no ti obecha ma pani na ejina ba asim so enka ne no a enka wuhu pani anu aso de jina ho na nka pani na atena se ma eno kra me de tumi manofo de tumi manofo se ne atie klase ti se ye be kumase o tu ala foods na wujina ka anim na ye kop pipe kunkure no na ye fie no me ma me so ne ye den ti se woko na acha oba obebo enso mitimi gi nipa be 9 nsuo ko fie me wafo be 9 nsuo ko fie se kwa ne ya sa abome enso ni nyina mo de nyame nsira wo agema we di e mbu adio nyame nsira mo ti na me ma na kasa me si nsira no so e ma nipa ekọ na nim wa ablabo muti ya na mo mpen nsira no kwasem enti ni nyina mo na ene me ma wie school as say nurse ni wonya adwuma a odi edidi saa afanim ha me minim se nya memre ne mere pa enti anura we so ko school we kula de na ya da me de me ba we ko school balekase ti me ko fa ne makaka na me de ma na ye tiska na makobusa omo ene ma ye toto no na wotwe na mu me ko ene atum na se me ko to ne ma na azan ma fa me ne ma ti me ko duru ye ne yatum ti afere me sika asa na back it ya na me bobo bosia 20 cedis na boy ne so ni 20 cedis o wote ye man tem 10 cedis na me so wonye ye duru kai mo no na ye kofro kai ye ko na tam ko ne nya ka afi de na ade asa me ko duru kai ma me fro me ne ma na aka 3 cedis me be ti kai ba no se ma e ko chips ba wo se ma Mary chips Mary chips na me hwet sika ye guta me o Mary chips ya e ho na me to chips 1 cedi ma na chesa aka me sika 2 cedis me ko duru skum wo na ade asa enti ho do ma na
me duru ho no mo na o se komodo no na me sa to koku na woto no 1 cedi e na me to meat pie 1 cedi odi ano asa abusa me se ma na komo no fusa ndo pa na didi ehu nkwa me se me amamen me nidi anopa na me didi ehu no me nidi biom na afa me fon so adum e na madam na me ko hu no se time ko tisi me kwa akoda hotel a o hwe me ho se e wo ho eso kapre eni ho nyame shira wa sa we ai we na kua kana asa yentriti afa die home cry madam se ai ade asa wa dai wa ho enti dai na die me de ma wa beka sa wonnem ena me semeda ena wode me ko empa is eda form ode ayima ma me sapone taro emmono ne blast ofie nsuma na me dware ye ti ade echi ye na me so wa pa me ka kire we na kire mami ni no say omo send me scam charge phone kakra no ena o friend papa no kasa na papa send no 30 cedis ode si me phone no so papa send no 30 cedis ena me de ode si me phone no so nti ade echi 30 cedis no ena me ma akula 20 cedis ena me de 10 cedis froka ena me kodu ye na me send akula no sika enti me fe ma akula be ko school esi school free so nye free sa enye free sa obi ade ba ko school bi enum se e ka wo pa ni nyina me nka ma sam njira obi a o e hye me na bolo so a me na ma na me na ma metima hono gele na me di na de chinya to ko ma to ma na me na ho obi hye ba se obi hye me e uzi no no o de life be kun o sika ma ye bio na ma kasa na o ka menyu a chinye me se ne na ma ye enti na anu ya we wie school eno bae na enra no de ma me ba ha ne se me hwe bla me bre ya me de ahwe me ma nyina Akoma na enra me hu sister yi se wo ye misu ma me fie ura busa me se adai misu papa ubesu se erade enra musi ne do na makan se na nsan ese me kwa akọ ha adai eda me kwa akọ ha adai me o mu ka afi na me koye me ye eda na de ni pekro ne se me ye ebesi no ode na no kan ebo ebesi no ne ya boss keke me wie na akoboro sa na me sa afi na maka mfinfini eda ya meti na me se me de ma da em de ma ha na me de akọ afi de me nyantimi ntunko ni pakro so esa boso me so a me tua ti boso me ba akọ so na adwendwiri ti kura na afa me ni so me di pakro no kura abufu me kasa o kasa na me pa ne chewo enti ewie na na me peska e na me de ekoma na sa week na mu enti na me kai se ni amafamu a ni nyina mu na me hwe obi asabi akola 19 years ne maame ewu ne papa ewu okuta nkola 3 4 enkola ono ka ho 3 enti ono ka ho 4 o aha okuta nkola 3 na me hwe se o sa mu se o ma akra nufu na o sa akra ma akra nufu anom enura misuya ma me fie ora busa me se na ada edi asem na me se me wura ho makai da me koda me ba we school mu ana me ho sika asa me wura ho makai da ye yi me ne megu abonte na me nya ba bi na chese nyame animu ni enipa emobo enipa emobo pa emobo asem no emobo ti ameka se afei na wo hwe Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam a wo hwe wi a na wakọ enra date ye 10th na wakọ hwe enra de no na afei wo sign de na de na ka ho na wate asem yi ase ye ma me wo ne kama ne life experience na o hwe na yenko ahoma ne so na ye ne yewia baba ko bi eni nkomo enra na ni wa mu ni sio hello na promote say Akoma enra wusu pa adai amba nyo no long line. Okay, me pacho mon hwe na mon friend me tro number no e de mama nti me se mon hwe enra ye hwe ebra wote sa asam no sei na wo ho esi eye wo as oba time mi anga say na wo si ye ni tinwie no ena me ya ma just ti girl boko de obetra na me hwe ni tin se de esi no uni me se mre bi nso so na me ti wan etam nya sika nkotwen ena matara na mato wig bi a wokọ akoto atwene ena me kwaje di she miti me se na teacher ni ba bi hu me na damfo na me sister say wo so de wig we ya wo sister ekoto atwene ni pemo ena wakọ akwaje wig na ode a she wuti me koduru ye no me sun papa
misu pa sa ti obi eji ade na nyekro obi timi hia na bonten ka je ne say wig we na wo de ahye wuti eti mi hu na wig na makai ma asem no mi hu na makai ma asem ti enu ade misu pa ti na me frɛ na mi nya na me ya ma dwen say ewo se me ni bidie ba ahemfu nkonwa ana ahemfu chiniye ebidi da bi echi ntika me pesika akra na me dia send girl no wo problem na wo fam nyina echi no oh me dia emfa me hokra me ya doyen kakra oh enu nti na nya me ya doyen kakra me ye nkola ba soro dem na so mu koje collection wo ma me na me hu se wo ma me na twen ho na mayi iska na me dia mo so mu nyankwato collection me ya doyen kakra pa efi say me hwede ye mafam na me hu say obi ikomu bia na eha me say nipa cross amre no me de nyankopon ma me nyansa o ma ma hoden ni akokoduru am de befam na we nso so saa nimude no ofem onya bia na say tie no me ma pese me send this car akra na nka me de amage ne say onye ntonku no mfa nkotwe ne tia na say onye ntonku fansra ba me frɛ ya manya ene nne me ba ha say kafra wenya kafra ne yanko hello me ba so game hello ma yo sister na te say nyame adom me ho ye enra na wani wa mu ni sio adan who was single room na woni ma Inti woni ni better single room ni mo. Ma mo ni better fa ni mama wai ma. Ya tun ni ya ti ta ma. Wo femu bi pe wo no. Mo ma so mu pa ma no le ku sa ma. Mo so wai. Wo ti so pa wo da no yi ni se di ma ni ya tun ni pe ma. Akoma FM. Mami, today. What did you say about that now? Ma, the lady cry, mami, and then the Lord said, ma, but I said, ma, be actually, ma. What do you know to say? No, but don't say. What do you know to say? A mokra wu free so a mo baby but what do you know to say? Ma, ma mi na me bai ti awo ta to da balanda so mi ti sa na da balanda ti sa ma me na me ma juma me de de ni ti aso ma no me se mi nchen ya me ne sheni pa nyame ne hwe ni pampa nyame ne sha papa se wo single room na so wo se wo ne ono ene enkura no ebe hye esa papa ye we nti no wo problem a wo na mu bia no nyame behwe so na wo de asia no kwan ya ma wo nyame shira ye wi ebe se nkomo biem ha enra osu yi ase ya bese na ye nenso ye nuaba Esther amponsa de enu enti ena na ama osusa ewiase areho ntimi kamese enra na MTN 4 ewo problem kakra ena no pen na no mo problem kakra enti se enra wo ebia na wo sende but na emma wo frɛ na wonya o sende na emma bomodia ene wo try ya se de tie bia no ebeba fa 0245 294307 0245 294307 0245 294307 0245 294307 ebia enra na wo sendia na emma inti numbers na enra di to dwa no wo sendia ebeba dem dia to we so wo sendia eno so ebeba enra na ye nyina ya ye ha ye kwamtie na ye ba ya no pe ye kwamtie no for na ye ba wo mo se omo problem ankasa inti afe na oma resolve ye inti se dia bibia edem ti enra na wo sende emma so wo outside all over the world baby awo bi
bia no ene wo send ya ebeba keten no ye kamboa no a yetumi adumia bai epe ba bisi na yepe adwuma bi edema no akora ba akono panin kakra no yetumi ede ne kwoto school mu na 2 years yebetumi de na kwoto school mu na aka ba akon na chese ne ho ahenha no na wono so etumi aye adwuma enkakra ede a support obapa na woka asembi na mesanya ba hobiem na ma ba baby so baby because enano me kai se wo bi de ne case by na akua kan se onkoye indomie wose wani sonye wani frying pan wani silver nanso wodie no wo ye bibi ye beba ho eye SP citrus pond drink and American for ede amawo we eye drink aye 7 a year say wedding ase birthday parties engagement bebia wo beko bia no eye SP citrus punch drink SP citrus punch drink and fra we bia nim kala nim bibia nim eye fresh fruits and ye dia ye enkoda pe empanim pe koda no mu a obo wo manum say tom na ahwodene ye de yasoa ene ye de agum vitamin C egu SP citrus pond drink mu emma eno ti ene to bi go fridge ni mu atepa wo fia oyo na Ose Akoto Enterprise Dum PZ Mon Press Royal Ventures ewadum benya bietu na Sachi Trading Enterprise Abinchi VIP parking yard ho na Pejo Frabo Ventures ewo Einstein Estate Frey 0249 017302 0249017302 se won so wo enkoda entade enkoda empaboa bibia wo bia no onso betumi ede afaha ye waskwa ye ne mo no ene hwe ne mu betumi afaha na de aba na ye de amano na enokra echi no ebia won so sika bi ne kura wo arana eno so betumi ede aba na yaje ya twere wudin kama na yede atoho ya boaboa no na yede amano nyame enshanti ya waskwa ye ne mo no na edi hwe mu na mbom ebia na won so wo problem wo how be ma bi asisiu wo ba bi asisiu wo de wo problem awo bia wo how wo de call ye sofo bompa ye mame sofo se won konkron se agese meditua ansan atumia ya adwuma kwa ensuhun saham aha takwa bento agese wode asaw ansana nti wakotom don't worry me ferry say na say what is say Roman father bi okokwo hye so ma ho asem baaye ababa wa ne baaye no ya Roman father na ho wusu eni esika Ghana chopable billions of money tam ya de to na accounts mu ma no ya gye de ama no enti obi de bia ye wo a emfa nhyehyɛ ho mensuro enya badi Maa Akos meni ma badwafo nsɛm na ye lawyers ka ho yi de tumuda na fa hawo ni nyina efa maye da wokai emina case no won so malam bi ukwaji aduro wode atwia don't worry won so bomodia na fabra problem bi a wo mu no bomodia na fabra o bana se wo yira kwan a na wa frɛ was 02039333582 production line no ebia wo ba babia wo free babia wo yira kwan a frɛ 02039333582 02039333582 na ehye so emame sebia ya onso obetumi ede asem no abane yaka ede amount Ismail na mamemra wo say ebra na wo pese wo ye ayi kakra eton no na wonni eho akade ede na ayeye ipacho na mini sister bi na yeti fie emfanse ye fie bo ho ti na obotire na mne ye free ti ye na meka che ne say minya bayra enka meche eno ka kire me say na me ye na me say mini hwe wo ho meka kire be ma no so na minya bare o meka kire be ma no so meka won fa ne ti enye komo so de me ne me ma na me muna say o say me che bayele na free 4 or 5 na me sha ase ti so betima age me ne ma no akwa che bayere no na sa wo che na say eduru sa abre na wo de bebre me de ya me de me ne ma no be ma okay enti baby a onu ko free bayere no e na ko free bayele ni bi ma me e na ko free beans kakra nso de ma me na asama aya me sha so she dwa so for fry enko ti me sha ase na ase na Easter na be kwakwan so mu na me koje me sha ase be 2 weeks na Easter na ba say o kwakwan so nti ohia ne sika e na me catch sister na so on de ohun se ohona wuni ya o sika no
sister no bɛn na me so baile de atoni na kakara aka ne na beans nso ni enti me sro kobla station me kasa na adai wo kasa me so me fele ade me sister me na nya na sister no wose me kura me de enti a wo ye saa o nim de enti a na me ka asem me bi nso me ne ma ye fin na me pesa me na esi na me call for na madam for bi sister bi nso no wose o sister bi free samana wa ha ti yan ko na ofra abosome no ade me kodu ya sister ese me de me samana na ifra yan enti mejai afa no manu me hokula ansa me ko because wo me nyina de kire no na me sa ko ya wan sa ama me no afa na me ra ho na me hye dem na me sunye na sister na ba no so na wo nsu ni e ma no e na me sister na say ese de ifra yan enti wajai na sister no ko twa samana be say en wo de bre me sa samana sister na me tontoma ko che no Yenua bain in life experience and share Nina Efa Enra Esther Amponsa Asemua Obeka Yeno Eho Eno Ene one so say what in a dear Ebeba Abeka na when say Abaya Nasam no Beka Yeno Ebia Enye Busremuka Nebia Sempa Ebia to obi ya want to me fama Mr. So once who life experience ya once who be to me at the apa na wahye ama omanfo nyina so atumi atebe na womo ede ahye wo hoden e wo situation bi a omo enemu ti so wo life experience ya wo pesa woni ye ehya na wa frɛ yen production line no na ye ne wo ede nkomo 020 39 33 582 020 39 33 582 tie anyumu yima no Akoma FM Akoma 87.9 said you were Jumutino or Siano no. And we shot at the pie Becca one shipping so your Becca and Akoma FM was something Nana say, Ubesha when him straight, no ako when him 1 century when he and she were chinty. Obapa Mammy Miss say a DA and a share won kunaya. Ma would to me a yo, dear warrior, a dear bedroom and pensue. Dear shame in crying, say. Mimi shano na ekoskum ni ye bibia me na na medi animu se we pin de ni ade ti eka bi a poems ne asa ni nyina me na me kire ni ade ti na me ye ade e wo onipam na ye kwa Sunday school so ne ye bibia ni nyina ti na me bo me homoden ti me kai se me wie school no Akoma FM ekoskum mpo ese o mo ba ba fa akokota santa me yakosa esa amle na do wa no mafa ne se ya abosomsem ti umba ma me ka kire eda ba ko no so ya akohwie nti me ma wonko nti me ma me ama ya anko me kwaye bi akama dwuma yi ho no na sa me na mi sua na me ko school kra wa me ya anko nti me ka se me ba ma nkra so na ye teacher ni bi a obe national service on pasa so obe hu me nua no na obusa na me nua na kire be bia me tie na ma wo me ba na we di na chi no ena oba hono se mevisi so ye de adwuma na me se menya adwuma bia o me na me Akoma FM o ye tim adwuma ti bo a me kwa na me ye dokono na oni me se me ko me kunu so achi a ho ho amakokurum no mitimi kosre da asai ma kosre buchi a na makọ obi afuom na makote ahaba na me kwa afuom no so mbatom no so ye kromfo na ye wo ebono mem ti me kwa me ti bebia me ti ahaba ni na me do ti obi ti okra oba o se na wo firi he fra me se me firi kuma so fo akromfo
mo akro no mesro menye kromfo o say no bi abeti ahaban na wodo mesen an afi na ma mende na fu ama me say de bia se me pebi amenko na menkonkwati wo mi ko free Akoma FM na maye enti mi ni kunete na obi hu ye problem because na me ye boafo yes enti o ma mi sika kura awonte o ma mi sika so awonte e no na oni bi ba na ye neje yes we sa akola ambesi so me ni mo hwe enti me de e na nyame adom se me na wo nkura ni nyina enti me ye madwe se me mane pa de wo ma Akos ku enra chi kura ne senior high de mema wo ma Akos se susu bi kura omu betumi ayedai agege na me kalas me fa na me kuma se na akromfo sa age mi sika esimple akromfo esimple example ne no me be kuma se na akromfo no age mi sika no misun ya ma be na ma me 5 Akoma FM misun ya koduru me krom ho no mo ni nyina misun ya na ya memenda ade chen dwara na mafon enso me kwa adwuma ko fo e de so te ate me no ne ama fam no bi se me misun no na me free pesa so ekọ achia so wana yankwansin so na me kote anka ho beton ansa na menye sika to book actually etimi me ye madwen se de ebesi bia me ma no emu mabem ena babia me fie no ehonye etimi me ye adwuma boafo bia ndi babia e wa abusuam me ma me wo mo nkora abem ti asa na atetena ne mo odin na wo ya wan hye danye kunu bi nso ntina enkoyi etimi Akoma FM Akoma FM me ma beto to ye kakra no so wona meba wafuma we peja na me hu an makoto ntoma na me de abeche o me ka me nka hwe me so re mbesra oje di bakro no kura ni refi yes sa ma mu na e kura me ka na asem emre bi me ko che ni sika okay o busa me o ba beda mase no se Easter ta wo de nyame na hu me mobo e na blonya di am di ye so man ka de nti a me be che ni sika no nka enti yenhwe na tu ye maba wa ne fo e de afutuo ena wodi bema womu a omesiso woma a womu ware ye na aware no anye ye emaya Akoma FM na ebaba mu na womajai me de me ka cho mo ne se hu bibia da abraboda me de me ka cho me nua ma no ma wo ma wo a wo mu ni kunu ne se de bia me ka sa aware ohoi etise nsu a ye de dware ebi ye nsuonyunu sa wo ko baabi na wo mpensuonyunu wani abrenko enyunu beti medware obedware eye de den so wodwale wani je pa fi se ho ne ho na mo se nsuohie untimi fa won santum se ehu a eti de ehu de obegya awale no fi se ehye wo don san etum ehu nti ehye etu ye ne dan anwe wo so Akoma FM na be jai na wakọ baabi a wo beko enti sa na aware ye so dey etie ensuo na awale na ehye na ye beku wo mu a wo ye dan a titiri na ye na ye fere ade ye nkan asem no obi hu a ohun se wo de wo ni problem because me cry me fere so better se me ni me kunu ko ba be pata yes mani wu wo ho pa eti me obi anti me ni me kunu asem me ka asem me ware ye na me kunu bo nwum bi wo se me tu obi fo di o mpesa me pe futu pa na wo se me nyai nipa kro na me fre no ho na ma mo se me mfre ga bi obi be wa na me ntu no fo wa nka hwe enti ga na me fre na o ba no se aga we ma wontu no fo na me se Akoma FM ne maame na tie no data danto bi mu na maame ne dada no obi so obese na ware e na bla no so me niska awaje na me se ne won ware no wo se me ma won kana me se na maame mo kana wan ka se wo maame kana wo ma frege dige ne ba me ka che se me bo ame frɛ na e na obae me tu no fu wie ya na me kunu ko fa cassette hye eyim no de be si me nchen akwa wale oba no sonsoma wo bonyu besi ano sonsoma oba no sonsoma obonyu no obonyu na me ne ga bi etifie na ga na afreme na ga na afreme besi ano sonsoma ofreme si ape wo se Akoma FM na wo bonu nkodumo no wo de wono so ta ne kunu kupa wo de wo akoma mi de san kwase asem we de ne dia boso se tape no no ane dio cassette no so yo no ane dia papa ekura wani che me kan obi nti ase ti mi de wo se nti anya wo ya na me na wo kura anya wa kura se ya na me na onim na me no aduane ho ara me fa na me na me de no aduane na me so asem me bonyum ni bi na me sa me se ya na me sa ho ana be ma na duma no afa na tale egu no ko wo apue ho ana sister na say wadum no na me se me num no wadum no e no see start ade wo abotro e na no ko ne Akoma FM
ukodum no a ukodum no no ane tape obi kura ba yɛka so mu ade ukunu bonyo wa ho kwan onim ne yesi ɛna asamadam na si yesi wa abanten ti me de me nkonko yɛ dai me nkonko dum no enti me ye ya me sai so obi ahu se mani age wadum no wɔ no bɛɛ enti me de bia me ka me ba sesi ana ma bi dika bi achi bebre na me ka ti me ya bɔ life e dika esi ye ton spray ti nipa bebrebe se pa na beto adenti na omo nkwaji nsuo na omo fa nkwa achi ma bla bi to so omo beton Mr. Fridge Sam na chechere water Mr. Pamade na ti ko achi nsuo Akoma FM na ma be na me ni ko ma Debbie na me dia gu srebem story who was na me was dia gu srebem na obi twema hospital ho na me yama no na anya ansa be di 3 days na asai because ansuo no na asai no makoto agu me wie so amesa abekekere na obi kura tim sam say hospital fe ne ya bi wo tan de kura ye nto na wo te ya me so na asem floor en fa me ho na me ho se daachi bi no ho be yi yes and then nipa be bra beton ne ma wo ho so nyame nti ukoma kakra esa won sabeka wo de be di wo de be ti de me ka te yenu no ma na ese na me wo ye na manya kunu e na me wo ye na manya dai maame de yampa ye Akoma FM wo si ejina de achi aso ne de apede ye tene nyame nhyira wo enti se woto wo no mo na se bia obi na tifie kura na se bia wo ya aban dwuma bi e na ho odin wo fom a adwuma wo ye no kwana kwaje na e de ono aduane obema obi adi kojina so na wo obetwa bi ama ama wo na wo ma edai edi kwaji wo bi nsuo na srese wo koto meme ho obi timbaji nsuo na wakoto owi ano de sika na edai ableme eso stand fa me ho efise akwan bi abefa so abenya sika bi awa edai wonya na mo so oba ya akoa na de bia akope wo mele wabom ni abeba obayi edi ene na ye nkwase akoma bia no do ho beto be ma so na agise mema na be ma osika wanfa ma wa we ho anu one wada no wada osika no one wa wo ba ko no agya no akwa mienu because ho kire wo sa Mr. So wonso was her life experience bia bomodia na ebra be share Emma afofro so entie bi na onfa emo wo mo ebra me fere kra we your life experience and a Bible say ohu otini ni a wona mo sresra de Debbie da enye se ade na wo nkwasro fa won sa ye adwuma yes bra wo ho ase so ne obo ne ho sa bra wo ho ase ba bia wo tie he obi ti fio de bia amka se ne nkwa Akoma wa hwe mu ya da cho so mo kra wo mu no kwasem fi se nurse ni na se che ni bet na ho na nkwa mu hwa ma wo no fufuo kra wo ma me wo Debbie o me wo obekwa akọ no oje so kra hwa wo ba wo be ba be dibi no kwasem enti fa nkwa de hye dem na kire wo mu ba bia wo fire ene ebusun a wo fire mu na fa nyame asam so etete wo mo se o mo mre wo mo ho ase na o mo nsan so eda na singre wu mu kura mu nyina mo ndem no kwasem na mo mre na wo soro we wo boa de wo boa no ho na se nyankopon se wo be hira wa emfa ho ne de obefa me menye ye de na so me hie mo me yie die mo mitimi tonto ma apaso nkan na me de akwacha me yonko ba Akoma FM wo ya me mobo yes na me de akwache no na bi kura me kura me ni bi gu ma adakam etimi ka che me nua ba ne se minim se ha na wa ba bedru ne dia amponsa enra me su papa eti na ka me diskana kakra na sende no na me frem na me nyamo e na me ne me ye ma dwen se ketwa bia nsha me de ba no fa ntonkun no fa nsra na obi nso de be ba no de atompaboa no de bi de aba no bi de atade so obi fa ne se one na ekotena okwa onsom se de o kana wo se wasom no onyire no ho no onkosom because nipadua na agija enti e bi obekwa kwatena ba bia wo be mu no Akoma FM na wo be hu say yes ebi asa na obenya boy be ma na so de wo hu ofede atena ka ma obenya wo benya bisesi wo na mafom kwa so obenya bi wo hu benya be ma bia akọ no sa ko kan ye na so wo be ya akọ no afa na wo benya be ma o be ya wo senso sa ya wo na ma obi obi okọhwa de kura se oda me ka kire obenya no agya wale ena me tu no fo na me se hwe wo beja hu obi na so agya wale na wa ya kama enka so agya wale na no ho fu busa so ye dey obrey be ma no hwe wo nipadua na de so no kopa hwe no kwasem Akoma FM na emom no kọ na afe na bra na me dai ka so ena me nkun na me wo kọ ye kra che fi so obi anu aduane esi wa atopono epe be ma kola ono obeka se ne boy ne boy ni keke wonya na chini akasa be ma no ne ne ekọ
wanya ni sika awie wanya na wo ablabo no wa bonsa ho na wa blefra no party be ma ni be di kura o mfa no ho oba e na bra ma bre ma no aduane wa no aduane wo se ade asa no obedi e fa ho be wo bi ba gina bone be wo bi ba gi no na sa na na be kwa kwotram pa Akoma FM wo ka carton so ahodo wo mpa bo na se na sofo no so hwe wa wo se wadwuni sa nanka no wa bi si no wa bu ji wadi bi kura na okunu kura na ka se ska no fa ma no kura nka wo mfa mama no wa ji wadi me de bia me ka se be ma me ni jaware o ka che me se maybe suja na mewu na me se papa me so me wa mewu si se mewu de ene me obi a primitive se bia we fresro ba obi a ene sa katanisi wo adwane efi se me de me ka che nua me ma no so se eduru bi omu hu ma na mobo efi se eduru bi oba no obresa da ne nipadua na ye tantantan awo ka ni awo mo boso no ya ha hu ni se hu no na nya sa not yo bi no fo no na ti mo no awo ni adwendwene na agija no ne ye nua ma no so se unya be ma oye boafo aso no mu ye de bia me ka oba papa ene be ma papa o te se atade atete we sachi nsu ya yentu eyentuma agoa wusi na wodi apepa wodem na emom se eyelalo na nchi nsu ya esu akra bia na watu agutu so yo oba na se wo yo oba o chi nsu ya wodu ye do be pepa fie na yesi ni asade wa hata eti se wo yo oba fa wo saye adumaden emla na me se wo nipadua na hwinhwa akaka no de ye kasade be ma ne kama waye basa so mi ra me pa cha ofa me saa maya basa na so me no mayinti wo me na mente sa odo fa me sara dabi ne bede ebe ye efi se ne obi hia me kla me kasa na wonan a onyi ni sa maya dai me mana enyi ni sa me ba pan me na ma obi ni me se me nua no me ni me se de be kan nya me ba kra be ha no me fon bele pa because me ba no woni se me ye dai me ba ha na emo me ba sa adoye na emo no de me ka nyina ne se yenua no ma no so no mo fa obansanya adwumaden no mo mle o mo ho ase na wosoro hoi oboa de oboa no nyame ensha papa ena se yenim se yenua no mu a emma no a wo mu tie no wo ma esua bibi e de afri mu efri na ekọ wo mo ebede bebo omo ebra omo fo mo ho nto be ma nko aso omo mu omo ho den emanye independent said ye be ya emema emo yesudwe nyame nhyira na menim se wo free ha koi nyame de wo be free adumu akwa adumu na wo hyira wo yefuru mu ma ama chese dachi bi no ya besia ba begina Akoma FM nyame be hyira nyame nka ho no wo hwe mo so nyame nhyira eye Royal Jopak Natural Clinic na me kan fo wonom de ama wo Royal Jopak Natural Clinic me pa chaw Royal Jopak de odepua ye white pa yi bi wo so a odepua etu ase se deku sanso na wo pe bi ma Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak wo mo so awo no obewo ntafo awo tawia na wawo de totoa so nyina nyankoma gugu kurukuruwa ene de aka nyina sanso ene bia ye honhom awade ya bodua Akoma FM waton samuntinta wo busuani bia waton samuntintane a bomodia na bra Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak Natural Clinic ye two white ya say awana wo pa bra bomodia na fra Royal Jopak e was 0246 189021 0246 189021 0246 189021 0246 189021 yawa anwanaga jene ajesuemo ye benseheduma Silver Bank ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso Abrantie we na mesia no hey enne de besi che wa say nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho Umbua de wo hu woni mi ye bibi wie ya me frɛ wo a wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn na wo so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh sa so ni obi konte na nim na mekɔ akɔto a na ya da ho no mu wo ma no ye tu afri ho nipa ne se bia ontimi ma ye nda ne store anim cause ye aban nipa bibi toy wo ye ho a ono so ne ho be kire no on bebi se ba ne sen na wo gi o moto ho anu mu a bibi wantimi anko yi obi asu trenti no
ontimi nti o ma yeda ho bia na adechi a e wo se yetoa ye fa ye nema ne yekope ba bi foforo ne yeda nti hona mtena sim se ntimi ntu adwuma ne so cause me kan se me do adwuma kra na wusi adwuma na wusi ade adwuma pacha me ye kitchen wo ma me wu ina na wusi ha pacha na ka 1 month mama pon me wo ma me wu ina ka 1 month pacha anya so ma me wu nka betimi atoa so mama me kan se me to aso akwala no opesu o ma obia enje no nti me kodi pa kra the whole so mpa chew ena secret dia me ba ho kola opan me nyina na emenu ma me so for correct me fro no kasa so ye ne brafo nti hwe ne yie na ne ba no kora nka won pere de wo ye no so nti de ne je wonsa ojinsa no so de kwaye oba bi ho ade kora o me ma no mu nyina ni be ma no na me de me ye den se o koduru ye no ka che wo ma mo se ye busuafo no se an ya me hwe kora na me nsa aka no nti wo de no ba bi a me ne no wo ho me de kwaye no ho ade ba sa me na se manya kioso no ama sha se ye adwuma akrenti na se ye to ade ka krenti na manage kakra on ne she wudwa no on ne she mi dwa onu dwa no kola ho hwe hu ya na me ton ne ma me to no ma ko sua ta handai ti ta handai na sua wie no na me kokuro no so kokuro so na makọ asore dem makọ penipa ti se me nipa 555 bi at 20 na makọ kire wo na fa se bi ene ya meka se bi a magi 50 timinya na me de abla mata na de ato ho ama me timinya eska na mata ne pamade ho store ni mu na wanyima na asai na doctor ka so nya e mo se menya bosia de timide no na start ye na me de ton ne ma na Scandia Samuel Murifi by Nisha, no matter not on drinks and so kakra. Tina a yen was many metima ton. Didn't sense and you're saying say, and the maba way be a money number. A bit to make us a 20 million cromun to me fan shade Jadiase. Now, we're more per 100 million, 200 million. 300 million no dia ko business ya say tena me bisa se sabrano ki musika no a ka wo de start business no a Shema, mitimi ko fiti bailen, mitimi ko free ko okrobofo akrase, bode. Na ma be shele ye sister kunu tinense no. Na ma be shele bi okola akwa abo na wunkuta sikenti wo to no no. Timi se di o sika no, e de be ba na nan. Bi okwa me tekura mitimi boka, na ma pa achewo. Ni nyina me ko nsupa e okrom ho. Na me ne mata ni ye sanka san ni kunu ya aban adwuma. Twetimi hia no so woje pan no ma me nko nsuo no. Mesime di ko meti wase jeme so ma me na ho ma me kina enti na komi nsuo no makonsu pa no mama bro bram enti ni nemu no me share no hodem because me akasa ma nya papa ma na ahwe me da enti me ye madwen se de me nya papa bi ama na ahwe me na me ma metimi singeta ye so ye bre ye no me fa sa bre ni mu na me di ahwe me ma enti mi di dwan de koso kakra sa nkran man we ma ne bu free so we ma ne bu free ye no kwa wo ma sam ya debi eda ya okoha no mata no nya lo bi ne ku so ma na nti oje ma me na me tua bi obi kwa na de kakra no wotua me nya na me de ama no na be ma me kana wodi sika no kura oje nyimnie no gu abonten e de safo no ko ma afie ru abla sika no bi akema se nka me tena teka enkola man no yimine me gu abonten be ma no no na me koda madam for nurse ni bi ho because onu susu se wo twem pra wa breye no kora wa fa na ni na fufuo bi na keka kire no na obaji ansa no wie ne so koda ba bi otie no no go so ne so susu wadi nkwase asem na so obeba no beba pa achew na ebi kura na bi se na mpese me wale awo ha yes na go ba pa achew bi amede achew otimi frem Mavis bra na besra me na mse sho abaje wonsa wo elipa ni mene na besra ukura de minute ni bibi biem chese wo kompo ya busunafo mombre omompe hawo na nkese nkura wo ha adama me da ya menu wa haye no wo yi meni emagu abonten de safoa emi sika ne nka ya koche fiura na meni emagu abonten wabo na wasa aka kire me se na konya nurse ni bi nchen atena memra mesra wo yi ni emenyina ma na me ba we sa fe no kwa 3 years na me di bresa no hu so me pesere pa ti se bibi ha me kura wo hia me anya de so obohu na me ba me nya mo afiri ma ha se bi asa ti me ye ma de se me bre se dia me ma no
enti wa na me de enkura no kukuru school ni ade ti na me do nkura ko international school afa de on papa betua school fees ya na me metua na o de akọ school mu akoma nipa na teacher ni ba akọ say o ba betua ankra mi o ba akọ school mu akotua ti so akọ ne yesi metua de ne wonye nto next bi next time na wotua ba wa ma so be ma chop money wa me krom ho no mo frɛ me ti mi koe na ya kasa no so office na sama nkran ne di o se de bi wo de betua school fees na me se na offer ne sikanko na metua because can it mean na ho matem nsa ma bra nkran ne di ye wa na teacher ni de man to na ya kasa de fu wa ma ho biem na me hwe nkran na ti mi yomu free international ho na me sa do mu kwa aban school fi na me nsa ntimi biem eti oho no mama afa de me ye adwuma kakra me hwe nkran na nkofo kama metimadamfo no so bitimi kas na wo se de wo sitie na wakotana wadamfo so na o sore ahoma chi abesi ne ma na abepra na de na me se metio me obi fi me ha adaya metu ya dai ka e so na family twa adwaye mepra fem akuma mu nsam dwumade no eno anu asogisa da wutie na wiai eye no kra sometimes enra yesuin ene store yara ho but yeah sorry ya bi achichi yare ya de maame de no achichi yare so de abrabo no esi wo fem bia no oni se nyankrompon ho fa ho to no so na edan no na tu anam so de se na fata na bibia bekọ yama doctor Mako. Imo heavy. Yeah, nuaba. Doctor na pum to say. Yeah, mo dia chain. Life experience ye nyina obi o. Yo, sa wa. Nyina be kan bi. Sa da mo flow bi. Akoma FM. Was your friend of photo? Dr. Grofa di kan yo photo. Yeah. E di ahwe no school. Why you photo? Ahwe no school. Asa no be Dr. Grofa. Asa say we ferry say. Sanate. Nkrofo be say no twa. Sanate. Eye life. Sanate. But ucha photo and e di twa school fees. Sanate. Sanity. Sanity. Ye nyina be kan no. Obesha na life experience. Yo Mako, say no ye ba be sua de. Mako kasa wia na ya de sua. Dr. Grofa ba Mako se duro no. Na ye ba be sua de ntia udware wia na ho ye wo hene. Nokra. Obi wo ha odidi ana opose nani. Ba be sua ni nyina. Nti enfa number ni ento ankomo ne so. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako ahokeka eka nipa ho Yakopon Bob kan nipa ho enye sa ke bedwie ho sa bedwie ne ke ho ayekuro nti emre bia be ho se ho keka ho no ne che se onipadua ne kasa kirewo se bibia wura mu a nipadua ne mpe nti wo bo nkaye wo se wakoa wonti mekon no na mu Grofa magedro no se de be ya onu ebeko se de eka no obi dware wia no otine ho obi didi wia no opuse nani obi timri isa hye ne motom aso yi sika ma mema no no oposa no odwi sa na tie obi wa no kwan ne minim ku wotiti mu minim no wonsan ru honti na ode wonsa afrensa minim no etiti sa na tie na yenya firi no ma miensam se de meka no de di kan yenya ba ko firi mojam de yenya firi mojam ne friend polycythemia vera anase bilirubin umoja no every 120 days bia moja ne sei eseye o se free ni peduanum enye sa aye poison be ya re bilirubin enti o se brebo ni timi e free ni peduanum kwaso so atese enti mra ebekom no enti menyi no na the problem bro ebedu sa na cheso moja musu yedu mra be so wo kan wo titi hu bia eye kese enko no de di kan na bia o moja no emu yedu to no Grofa magedro no a ni nyina eboa enti no bia odikan ana wo hyase anu Grofa no be so wo dwonso yellow chese bilirubin na aka wo mu o se free ni peduanum to no Grofa magedro no na ni bibia aye fine enti wo dwon ho ana wo ti ho kopem se obefa afin se wodi ti ho ana wo ti ho a enko no chese nipadua no wabre enti wo hwe Grofa se de be ya obenum na bibia aye fine okay de to so mienu yenya free aduane a yedim de yenya free aduane free lectins sa lectins Yankopon ba free aduane bi ti se bayire mankani wo so twa mankani na reka ho a ehene pa very good sa de ne bo aduane ho ban se hyefo mu a ensei na Yankopon nim se nipa bedi sa lectins no ana bedi mankani no enti wodi monosaccharide
polysaccharide afra mankani ne hono ede ne kontomire no enti ye na no omunya mankani no a omu nsensere no ma hohoro ho no ma papa me fere na akaw na aboa se lectins no na mremu de ye ya ne yasensere mankani no ebi okra ne asan achi na akofa problem bi abrɛ enti obi wo odi aduane bi a no opuse nani no oti ne ho wono num grofa magado no a enam se monosaccharide ewo grofa no nti wono num a bibia ebe fine de tosu biom yenya free hormones ana yadwin de yenya free yadwin friend formication forming a Latin word aunt to have a sentet ye be ro obi mpa so asen so nkronso wo we no obesore wo ho hwe your hormone e kofom hormone me bia wo se balance nti me bia be kofom bia na the problem na eba nti wo hwa ye ba me panyimfo ne tasa nya sa formication no emra o mo hormones e kofom no o mo ko mo menopause no na ahokeka ahotetie wo ho abekasa mo be wi no mesra wa no go fa magedro no se de be bibia be fine se de ka me bia wo beti wo ho normal yeti we betimi atie ho 30 times wa be nya we wo ha be so weti ho kakra na che se immune system no ono akoyare no na de wo ko wontimi no so obo amane se wa ko a wontimi enti hwehwe doctor go fine na pe na dro na friend go fine no ana ma ko so dro na kokko down no na no go fine se de be bibia be fine Akoma 0244 59 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 ene ba bia e beto odun e be kire bibiri nti betwa nkomo no so na ya kire ba bia be nya odun bi ato na emom se wo ho na so ani so brew wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wo gya ho a mesre wo mogya ne kofom obi okwa ne yam timi hye no wo ha na wo yam hyew no go fa magedru no wo ho na so akoma ebo peri wo ni padua ne kasa kire wo mogya wo mu ne kofom ti hwe go fa magedru no se de be ya mogya no e be ba wo ho na so nsa no na yo titiriti ma ko memfa ni agro mfa sha na ase no be gya no the pressure any stroke ni gya okwan wonu go fa magedru no e be bua yi sra de tama wo wadwe mu nyina ama bibia aye fine obi wo adua na dwa wontiminda de obodi ne kire wa ne se emoja wo adwem no kofom ti no go fa magedru no na boosti omoja no adwen no up se de be ya be moja awura wadwe mu ye e ba sa wonu go fa magedru na bibia be fine ma ko ye nua ma no menstrual disorders ene de o matu ye din Dr. Menses efisa wonu madro no na eba adanse bebri aba ama wo mo nya wo kra fa ho awo ya nu go fa magedro no de mfie du na maaye de mfie nu na maaye de na otwe miensa na maaye misra wonu go fa no eba bedru obi wo ha eba wote yawo ene nyame adom enu go fa magedro no nyina agyan de na eba tot eba nansa na atwa ho na asan ba no ya nu go fa magedro no ene bibia ba de ba ne ye boyensa no nyame adom ene yawo ni nyina agyan se de ka no wan hwe o mensis ya yawo no be transfer ma obaba ya nu go fa magedro se de be ya bibia be fine infections eni amanum unu go fa magedro no a say white say blue say green ni nyina ebekọ ya nu go fa magedro no low libido atenka Maa Akos atenka ede papa to wiase na oni atenka na wo hwrade wonu go fa magedro no a no de oka ya na sister sorry no kria sorry wanya atenka no no wase Pastor Julius nsusom sarete na atenka mra sarete be careful to wonu go fa no atenka no ebeba Jina ba ne kire dro ba bia benya dro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko nyame adum Ashanti region ha de ba bia be fa bia say a pharmacy shop herbal shop chemical shop obenya grow farm magedro bi ato yenya kasa so wo cash e nam ton grow farm magedro no yenu ya ma no bi so aso grow farm no e no musi ya ntwen ma mema no kwa ankomma o muso ton grow farm no e de support e friends e mema no enti Ashanti region ha de ba bia be fa bia obenya grow farm bi ato e mom wo nkran ya ko kanchi drug lane uduru ho abusa kings work eba obenya grow farm bi ato obenya bi etu akoton Sahara Tinatex obenya bi wo ho ato Nana Boache obenya grow farm wo ho Hala Seba obenya grow farm magedro bi ato Angel obenya grow farm magedro bi ato Repash obenya bi ato Ekus friends asama okwa asama obenya bi Ekus pharmacy obenya grow farm bi ato
Kasofo nyina ko dependable or datus opposite ho e new market ho and the old market so obenya be tribe of Judah obenya growth and be to temafo mesremo temafo nyina ko na nabo achi store no obenya bi and a little joy so community too and then nyame adom ko ho obenya growth and be ato abesam obenya growth and be ato ho obosifo nyina ko smart heba obenya growth and sumunfo nyina ko NS pharmacy obenya growth and achimoda tumasi drugstore obenya bi agorasoro de nyina agorasoro do mo da ko oda kwa no mama yesi waduro na sa mesre oto nka frɛ na yemfa waduro nimro ko foduafo nyina ko Gabson pharmacy Gabson ho obenya growth and mojeduro bi ato ko foduafo nyina ko Gabson se de yeka no sunyafo nyina monko nanabo achi se de yeka no enkokofo nyina monko hillside and Akoma okọ hillside obenya growth and bi ato sunyafo monko Capeba Muse and a green light obenya bi takwafo nyina ko owas obenya bi takra de AA Mensa and animdie AA Mensa and animdie obenya bi ato buachi ansa na pena omso wo Cape Coast so and ba bia okọwa obenya bi ato okotabale obenya bi ato emerenti ye de number ni tuga na ofe ya ni a chew ba bia obenya bi ato de e chew wa de se wo wo kekaw mama ko wo wo kekaw na fe yire so a gise okofa afe na wodi dwi ho na wodi wachi kotare dan na wodi dwi ma ko bitimi dwia na yekru misrawo nunu go fa majaduro no yade kitwe bi na hawo e wo mogem wadwim ana aduane a wodidi wonu go fa no ekokọ sei sa lectins no a hawo no wonu ma bibia e be fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma de kacha ma san nyina se grofa ye mojaduro edi koku aye eni edo friend zain to xyloids ye dia fra ye grofa se de be boa abie ntirinum na e moja ti adi afusane sanete ye se ekrowu a na badwa hwete sanete de how bia na moja mu na eko enti na akọ hospital ni atwe moja ni de akola eko hwe ade ayew yare bia ye obia gise moja no ene ye twe de chewa ne se moja no na edi afusane wo nipadua no nyina ti hwe moja yi na moja so enhwe yi that's na be san hia ye nyata ma e ba ne so be ken life experience nyame ko bia that's na e be san hia. Last year Grofine AJ award the finest blood tonic of the year yeda so ejinem edupa energy award because penimfo hwehwe mu ansa wo de award no ema kone kope Grofine mojedro to 0244 596532 Fred Doctor nene no enenkom abedwafo montra se ema me na yemfanko happy birthday enkoma awotwefe edi fine and edi no Benedicta. Okay, we dey area na aye birthday. Eya mon fa she's there for the be she's there friend Mami Brago. Won't you say? Mami Brago. Ekwenim. Ni yakoye nim na. Dia kakraka se dia. Yes I bro. Yes I embrewafo no na. O medambo. Se fine se fino. Eso mi mama mo ma school da. Mo so mo wa he ya. Mo go school. Mo fa de betim. Brago me na me ko. Pastor Julius mo akwaba. Am Joshua bi. Akwaba. Yeah na. Evangelist me mo akwaba. Na naire akwaba. Ya 3p garlic mixture akwaba. Enu ntime se wada ene se wo pem eduro papa anom edupa ya eno natural bibidura 3p garlic mixture ya de wo ene garlic ena fry ya 3p garlic mixture enu nti ebisi immune system no pressure e wo so wo sugar no e wo so oba wo kofi chot ya wa ye kese dodo opesa wo twe na wo shape ni kama enwodua ya de friend stroke ni bi asthma se eba na wo hela ni hu a wa hwa na de wo kwa samado ano no enu nti wo de 3p wa wo dwonso 10 minutes tira na 3p wafu ena ye dro se no boda se 3p garlic mixture enu a ena ebeboa wadura yenum di wa dance ye da ne ba mistake kwale na apidan ene Angelos Fred Doctor e was 0248928824 0248928824 Pastor Julius Ma asemo esa wo hu se de wo nsha se da hu bibia nkonko wie na de nyame pe no waye nokwasem
enura ye nuanom bebre na boaye oh nyame adom nso ye maame nso aba beboaye ma enura ye nua be ma ba ko say ye friend no Brian or Accra first to someone from otonton TV set ni ade oboaye nkran na yembra ba konso enso so eboa yen sa yembra yema me na ya eni edin no dia do na ya enti ya na ya pese ya da ya po weidin ne ya mo weidin ebe ma ya problem ya diketo ai me de senti wa mama enti ya de ahye ya ho ne se ya di nyame eda wo bia se sa na ya no ka se ebubo di ni makoma onu ya be ye mistake betu sinti di ampa nti ye ma me na ya atwampem on advice association on advice ye da ono so ase ene omo a eboa nyina nso ye da omo ase no kwasam ma Akoma FM no an ye kan wa ha se abrabo nye sebidi obi ape no wonya ena maka na mpem bebre se this life is not fair and I'm obia ntana asase we so enwene say life e be treating it well. Don't expect anything better from life. If you say anya abrabo ni ho say de open o de be elbrew na im e wo ho say de wa fight for na obenya so we are saying that kakra better things ewom and anyoma anya ewom misfortunes ewom calamities ewom na san ni mani nyina no obi the control enti until so be fight so on sabe kan de wo pe no enya de so be gya mama o sabe je fako so ba wiase ya wo de wiase de o pe bia ma o simple se fa ne ko ensi sa enti de ye shini pankran ne se ma ne o be famous asisu biara no wa bon ho modern se o be pem okun na wa wi etimi aka se okompa no matimi akon awi na ya na wo se be mu se nipa bebre wo o mu ntimi nya akukuduro emfam face life nti wo se du be bia ya se obi wo a abrabo biti no wantimi ankon koden yeso obi ho a hye no akonfo kunu ho wantimi ankon koden yeso obi ho a wabodam so enema wonyina sisi because the capacity with which I betimi ja hold the difficulties in life no ya na yentumi en hold eno no ye problem but eneye maami story am yehu say wa fan yomam na nso wanya na dwene se obema de owum no aka na bra bo ahye maami tu ma ane maba wane for say so wonya ba wi asese nipa mama yenam ye kan wo ya no but na ye man nya practical say me de nyame na me dan no me de me fa no ntu nipa so ye kan sa ye gidi se nyame na de ye ba ye nto no enso nim say ye say twa ho e be ka se maame ahwe no school mbapa ahwe enti obi asay because ene se maame ahwe nti wase ya no obi papa ahwe nti wase because we say apem but let's have it in mind say ubetimi abawi ase wo maame ahwe papa ahwe but that does not mean say as I say was say ayo bi na do ba wi ase na nipa na nyame o de ba na o do ba so ye maame ne papa no so mo hwe o so mo ahwe o so a nyame na nim ko do ba fa so minim say David no o hye nwura ma no o hwenwa so no na ne papa no na reject no right and so na nyame nim de David ye o ho e ba say Samuel e ma me anoint obi no ni nyanum nyina e ba o se da bi de o nwura mu na papa wo mfa no nya hwe just say me gina ho twen no ono no maya me no o ma nya yi no bi antana se so you see woman ka wo busha o maame mu nyina reject o papa mfa nko school hwe won se maame no ka se me o se ono so no ya mfa nko school ti no pese obo no ho modern wonim se nipa o se o se ni kunu ka se na me school no man ko be na me school ye de me de wo kwa de jana ko pa adwuma bi so ebi wo ho ayo se ono na nko school ni bi ti onim the value of education onim the value enti se wo be ye eba na be top papa o te sana ma me o te sana nsema o brepa but then I am here to encourage them say so o ma me so onye na papa so onya nyame o bo wo no onye nwui enti na obitini wu ne papa wu ne mama wu but ni panamu survive by ni pakase there are so many great men and women on this earth omo parent ewu ye bi kro ho na ye nyam no ye fumu e na mama no wu ye no ono survive na ye no e na ye o share machine mu obi share machine mu for years and so na oba ba yi nipa a ye yi na ba asase so abetena se abobre ba ni pakase nti mama
abrabɔ no se wuniwu na ose wo a ensan onyankopɔn do ba asase wo so no onni ode be ye wo yen hye ye ho den na emma me yemfa ye ho nto mema so ma mi so no to ni kunu so a kenkora no be se but de ni kunu ye nyinara wamfa no ho anto ni kunu so obon ho modern se obeye de ye se ne fata ama ne ma abrabɔ asini ye ene ni kunu hu na ode ne ma ye jefa obeye na won ma no me fari ni mpo that is where women should get to tiami nshira mo amen I mean, so and see where your mama in life experience, you can say, who will be also person will share an apocra say, Ebi, I also what problem our person will share a solution. Fabra, Akoma 87.9, you was quite no any addition, move be on friend will be sir. Now, ma'am, me bar registration, you're saying, me patch or Yaniska, would the answer say what back and was some no, yet, near to one more Yanni registration, Yaniska Bia, Ewabia, aha, Sape. And a tinty bra asqua yanimo no any addition move up. My senses to be say enra na problem. Yeah, and now empty numbers na problem. I think about 3 days ago. Okay. And I started say yes sir. Be see and run nipa bebre na send a sell akra no be see na no pay okay the MTN for work on your bar ansana okay and say bia enra obi ehwe bi yenua ba esa obi hwe no na bia or send it but na emma send it emma wa bemumu send it 0245 29 43 07 0245 29 43 07 0245 29 43 07 what the ba yes sabe Canadian aye dear was say ye de yeboa no my birthday yen come run asen ke yen fam okay I will trip Benedicta and way free ni papa Dr. Anthony o New Spring Chapel okay New Spring Chapel Dr. Anthony and one Dr. Anthony went to say happy birthday and come on ba I will trip Benedicta I will trip nyame enshira papa I will God bless you ma na ye penny adwoa kunadu edu penny adwoa kunadu penny enya penny it is Daniel niel na so na no ne ka wasa nti pie na different pan ha penny adwoa kunadu edu temperatures Mr. Entry Class Martyrs of Uganda man happy birthday Mrs. Peace Edu and the band on me Asian pa yenya kasa Nikipinza fan club yenya ye mame Nikita was say ene ye club no nipa ba ko bone ho ba ne pa sister Joyce ene ye sister Joyce birthday and sister Joyce papa bi and then that when you bet your time like I said me di me birthday I told be birthday what is celebrate me and some of you see but birthday way and when ni gie na u jina baby like I said me di me birthday 2022 no anybody hear me say and me sham pa amen agree Marco and Akoma FM adia ene ye da mani agye mani agye every say de ma ye wo bika na ye wo bi kire na da bia ye toto ye ho ase enti se ye nya oba obo ne ho modin sei ye nyina ye obi kan ma akoda kromia me so me ba betena ha na maka me so me die nyina me so me de me ho beba na da kon so betena me adwa yi mo na so betena na wo so waka wo die na ye obi ka papa hey ye obi kan ye wobi ka mako na afei de wonu aduane na nso hunhunu de wudie because unya de wudi bomumpo banku no esese wo sesa ne sa wo tete de wa ye bro hye wode ade asija so unim se aduane wom na mum wote ho na wo bom sa se be ya obi hunhunu se
ensuo enesi so na wanu ahwe ensuo hye nko a wi ana hye dan de na be kata so kompa na asa no wapie wa be so ni nsuo ne wanu aduane na ode bre na dia kwa hye inside won carry yo na obi eni sister idie onu aduane ebi wo ho aprekese na sese wo de to mekom na etuo na yehwam na se de wo ye aduane bi a jai obi enya bi a wo bedi na so ye prekese nko a bibie nim ebi wo he wako school wa wie ebede wako school no enti me na me pensuo ton me koto nsuo ni wie a na ade a me pe na me hye me se dako me kamedie me se ada no me so betena ha na ma hya ase from ma hya ase saa na me dia ba beduru ba bia onyame ya adom ma ba beduru osom ye Akoma osom eye me se oba te se body no ebrea ye de ye kokko ewie na musi asay no kra no ye de ye akrakro kala wole tampotomboto akanchie body ensay oba te se body enti se wo ban hunu ne ho so hwe na wo se me ntumi nya hwe na je se bemma ene be so me musa kopem me wiase a me ba ba wu a oba na wo ye me mo Akoma efe ende obi na ti haka ne de no wo ede ade na wo fa firi mu obi kura be ti atena bi ja hwe de o keka insese wo be ba be sua de afiri mu no he wo kunu ja nkona mienu ma wo hwe wo ho ni woni padua hwe fi a wuti mu wo ase wiase nyina sama wo ase woni wo bia wo wiase obi kreti za na me ba wiase be ye den ma me fa se kan twitwa wo ho ne ku ho se wo ba wiase be ye den ya fa se kan twitwa wo ho pe ne ku ho life is war mo fo mo nsanye bibio na mo mra mo ho ase na mo nye bibi enne ma me se ne die wo si nkete o pese wo weta aso se de tie bia se ne kunu gya no se ne kunu nya no wa be wiase enti se wo gina se ne ma no do mbe gina yie hwe enne wanya bi ka wo so de ne sei wo bi to bi bone be ti kokwa na ne ti awiade mu efise wo se kwase a wo si jimifo e de na o de baaye mesrew wo so ma wo se twetwa ho ye den wona twetwa ho ye dan obi se me na me fa me nsa beton bidie me na me ma pampe me na me fa nsuo mesi wo ma me ewa tukuro di a ene na ma ni abre mesi wo mo se wo mo pema na wo mo beboa wo mo no enti se wo se wo moa wo ho di a ono me fa wo nto ne ho so na wo wi ade be che ena bra me dan ka no ena eduru nsuo ena bra me se na de ye bedi kura no aye di no de bia eti de bia oba no wada ne ka ma be ma no eti oya o se me de oba we kura de me pɛ me ba bi ntira enti me srɛ ma ye nyina yie ye hu ye ho se ye bode na ye nsai da ye bibia ye yie ye ni bibia mu so esai enti se ye hu ye ho sa da bia ye ni beje ye be ye fefefe wo wiase ye hwi abrabo yi na me ensha na na kra na ate ne nka no na Richmond Herbal Center me kanfo Richmond Herbal Center ma ye ne de akuafo nku ni akuafo seminar no aba na akuafo nku no ye adwuma senkonya tie me mensew se wo honam ye oya pa wo sisi ye oya etutu honam ani sansa ana wuti obu asoro bere pa yi bi na wuti half ye oya fa akuafo nku a ye nya se wo de afefa ho adwo eno ano no kwa ema bi ahotutu pa nsuo tutu e wo bi kotodwe sira akuafo nku sira akuafo nku sira akuafo nku eno ana we tuko enti no ye akuafo ne contractor for ne carpenters ne drivers ne footballers ne adwumayefo no ni nyina akuafo nku na wo wi ama sa ka akuafo seminar no ya fo seminar eja wadwo eno obi a wanya fibroids so odi dware odi bi fa na enane fibroid oh yes ebe free ho fa dware odi dware woni nsansa ebe free ho obi o wa okoficha wote ya we sisi so wodi e fa dware fa bi fefo ayase awe ne ho keka opa akuafo seminar na usisi no so wodi bi adware ya fefa wo kama tinka wodi akuafo nku seminar ni dware wi na asra case cruise
Samdora and Co Herbal Center okay o. Sam and Co Herbal Center almost okay o. Blazer require wa Jeff Eba ewo mankesim Paulina Asa Ponita friend Fico Heba wamo ewo konongo Bomodia na friend number Richmond Herbal Center ewo 0249 18 68 45 0249 18 68 45 Ubenya bi ewo Angel FM marketing department papa mami yɛnkyɛ tiefo ne ahwɛfo ɛnɛ yɛsua deɛ Akoma FM nua baako kenkeba dɔkono paa ɔsɛ ya ɔbɛyɛ wo de abrɛw wɔn famra me pepa nkran dɔkono paa specialist ne ɔsɛ nyame nhyira paa yɛnsa aka wa ma deɛ nso Oso adbere. Kenke no na moto. Enya moto amema na. Kenke ba. Producer so pede ya moto. Ampa kenke moto de otumi na kenke bo ya de bo wa chi aje se time program be da ne bia ja wo mu. Yenkwa. Ba me abrabo ye boy. Obi a story to tell. Hwe ye nuanom mpanyifo bi nyame ahira wo mu Kumasi Ghana ne ade ade. Obi a wo na hyese. Eya koye sese Ghana efini bi ni nsem bi de nipa bi enum se obi nya sika wa frem we cocaine dealer we even if that person is a cocaine dealer or shots here from day one no what team futuro pe mfuturu what team pe abrabo ahun kire abrabo di ko wura ba bi wa bre yes wa di aduane ade ache so pe no osua so betenam me na na so ansati ase wo se sofo tama mi penti be kwa ezi edan na mi gina ankora so na mi firi oyi be sha na nsuo wom nipa ehunu debi sofo hwa mi tintin se de esi tie na mi gina ankora so na ankora ya yime na me bana se nsuo sa wa ankora nim na mi be wura mu na nsuo so obe wura mu na onye obi mani nyi no anu de Kumasi fo ankunu nyame ya na dom Dawda di peja no ese na usu ansa afrem etu no choro ne kan nim nyame nkan bi nipa na e fanto so me ma ne ho ya basra munyi sadwini frem ntina nipa abrabo eyeko we face it eye war enti se medicine ni so se me yi ma me afro me yi papa afro ye nya de ma ba wiase e de na menyo ma ko nsa wotika mu na usi form me fancy ye ne etfa trotro ne esi pampaso usi pampaso ka ba ko na no obi side na ni kire post office obi kire dwom na obi afa pampaso ka koro no awo ye frukro no ye firi mu sin obi ade na dworo de nam enti se wadwene ya wo se me nu na tra ka ba ko ma sinti me na sese me sa so nsa do ko adum a bi fa wo kwan edru anwuma yi nyina ba be share the same camp ni asa akofie. That is life. But the nipa mpenisa opese wotina mu ana atu wotina mu ana atu but wo wotina mu ana atu even automatic car automatic car mako na no do ki mami me tira mu 10 minutes na me di baby me Some de ne yaka wo mu say ana me jona me de me say kaka me wo baby a handbrake wo eja so gira ho na wo ya sofo bro me hu baby a handbrake wo baby Ekabesi wasa unless you take something that is life. And you say one ya wabrabo sa na debia wo ye depending on somebody debia me twena na bia me twena that na kwa free ngoma no afa wi ama. Say that we buada. But we are wadwiri say na kwa ni ho me ye bibi omra na aduane wo ho a you go forward. Ya be sramo David amfanani anto ne maame ne papa no nso o ni nuanom amfanani anto o nso opam wampo ni nua panyini pano no na Bible say odane ne ho na nani tobi fufura nim enti onno na de ne call Saul nchen enye ne maame ne papa life nyame wo kwan bebre ofaso na wo ya wagi say da bia gise ma akọ da bia gise ma da kroma na ma akọ ni ho na obeyedan no ni ho o yes what to kwan no so wetie what to kwan no wa mante wo ko yi ne me de ma kofie me de eno no aka wo ba na wo boa wo ho ana odu ma kofie ne so what to kwan no wo ni ha oni Ghana o we ne nya hwe me komesa ba ka wo kwa wo dendende wo wa boa wo no kwasem abusuafo mo ma ye nhye ye ho den
David yi na ni firi nu anum so no obi foforo ne kire ne kwan ohunu ye no abeye Saul na se Maa Akos so amfa ne easy o David Maa Akos fa ne easy o ko zu pa be ya to already ya to ncha kira da ya na wo share with you to tuni na what ahomete Waji susu da maji susu da te bia da wo kom obi kom onya tema de man eti e ba sram abrabo se wa mra untimi succeed you were ni free so na we ye wa moame we dabi o ma me no papa ni wo how are you going to make it kowanim obedim konim nyame shira kowanim na obedim konim awrade shira tiefo me ena de se wa brabo no ansesadia na se minimum da ko ene na ya o se siya na ya ma me ma Faitest bamboo toilet roll abia Faitest toilet roll de obi ehia bi woni fie e so de be ya hu yie wo ko ba bi eja nan so a toilet roll toilet roll e Faitest bamboo toilet roll eno ye de ye ya nkasa ya ne ha bamboo de wonim bamboo na menim se ene ya ne wo de ya pampro ene ya to ye boase aye ne moto kama ene ye se fatwu na mako we wunya message nyina wo de yo because ye moto no we no harsh chemical bi enti ma infection bi ya utumi bobo le kama na wo de ahye ho kama na wo kro no se ba yi kra ne bo ayeden ena na obi be ka say ababa wa bi oba ye di enti am ko fa boy no na mi nya pa Faitest bamboo toilet roll moto kama bobo fasha ho bobo le kama si no ya ne kama na wo dia ho kama enti ma wonsanka bi na absorb se mu odu enti enonom ankasa ma wonsanka Faitest bamboo toilet roll ne kana no brown sa no kama pa enkan na wo wa ye wo ata nkwakwashi LP North ata kwashi LP North industrial area grafom babu mi enti se we padi atron so wa da ho na Faitest bamboo toilet roll yenuanom wo mo akachi wo enkran frame 030 222 48 43 030 222 48 43 Okumasi a frame 0550 000 990 0550 990 the number so there and the number no romantic pa mama ma Dr. Mafo fertility about Dr. Mafo awo efie nti so mo pa wo na ema oba bema monko Dr. Mafo ho dia ye osi akwan wo be ye firi ho ama mawo pa ma mu fie aye nika na ho aye de na mom wa wo na so akoda no ontumi enante enfie mienu fie miensa akoda no akafom ebisi nsuo baboso bakogya ne kwan enkogya ne kwan bra Dr. Mafo wa ye bi pen enu nti yenim se obema oba no anante Dr. wo atonso esreso atie bisa abase wo ben Presby school no Fred Dr. was 0244 41 10 99 0244 41 10 99 Nana Yere ma SD for onwum bi ohun o se obrayo ko Viasi munsam na obi to me siasio Obraya boy enti nyame betre me ma na so kom papa ko mi odi machi na so ko mama and it's true Obraya ma eneme froka na papa fo bitimechi enkoma na omudie no asa na maso pasa ma baba ko be kan se enema na aba no bo ahwe ya aware ekro mu nya bi ho efri se ye mema na ya ba ye hu se ma no o ma de so mo mfa mo san nya adwuma e ja baba wate ho pa wachi nanim afa no ho pa eso ye nware wo mo ye be kwa pa brewa bi a o ye adwuma e ho anam da ne mani nam ko he ne man kasa enam da ne mani nam se and they say there mama I ding
eti mesre am say Mr. Kia ne papa makeka bebre yentimi nka bebre na me enra me reho mentimi kra kasa in fact enra me tifie nye besi ni mu a na me su me kunu kra phrase Mr. Kia mo na ne reho pa no kra na ni su enya asem ke to an say mama edin na reho mami wahye ne ho de me fa ne ma miensa bi wo no determination zeal and courageous or you're very very brave once oba wetimi asinkete ahwe ne ma eju se semre ama be ma ne kra timi ehu na kasa mefere ne die mama na che se wahye ne ho de wetimi abo ne ho so ahwe ne ma na me de bia me kasa Africans depression bebrebe na ya o na se de be timi ewie school na won sha onye adwumenti hwen sama ya ka na fo onye adwuma ye nso ayentua ne ka no oba ya fa na adwuma 19 ka ontina ho saa eno sina mama de bia me kan se me mani bi kra pene se okwa adwuma na ye ntua wo ka wo de sorry fifie na ko pe bibi ye ko na no kro na la ye fe mama me wa dan fo bi wo se akọ me sorry no pa me dress na me nam kro me nam kro na maba me ko na maba anya me ko na me ba na kra na ye bu me so wontefa mama me ko show bibi yesifa de twem bia we ni so ya shesha ye nsa no ba ku bia mba bia ne nsa ko ka no koka nya asam keto ne ne na mama me de message ne se emaya na yesi so minua ba ye ka be si enua ba yi so oye brefo na ba bi na akofefa we ama ne ahokire ene ne ma wo fami message se futu ama media be maye ya ye tie chie maba wa na ye ba no ye mfa ne mfa mbo ye bra ebeboa ya ankasa nyame nsha ye nyame ensha papa 99 rate na mo ma menka for health alert clinic enfamao health alert clinic dia ukọ ashama na omo ho wona Queen's Hotel ene ehwe ni mo omo be municipal assembly ho Medina post office womo eben First Atlantic Bank ho Kasua Crispo City Junction omo be block factory ho na health alert dia diabetes awako a enkro hypertension awako a enkro anapokra se o menstruation oba o menses no fiti krom no eniema nkoye eye stroke ana wonan on say tititi eye gono syphilis typhoid ana cholesterol stradia dore ni peduan mo dodo also prostrate yade anapokra se eye na wona se no wo body no mo emuhyeso ohunam dua no ya na mu ye ya usisi wonkase mu twetwew wontrimu atwetwew na usisi woju wanye wonama no ani so brew waba white aje waboso woda untumi na krokrachiwa bomodi abo health alert clinic na yenhwe wo kama doctor for eni mfidi akese de behwe ultrasound scan massage physio lab ni nyina yeyo enu ntifra ye no 0242 518893 0242 518893 0242 518893 nani omoni nkomo menu aba ma fefe mamu ahawie ewie de boko na promote say na me aduma na so de obo uhunu obesi asiyense da committee asinti se na me asiesi sanity na ewie family mu yo Maa Akos me da se ewie de boko Akoma se uhu ye hanom awie a eni da so herbal clinic na ya dru hanom no beka se da so herbal clinic kra no mujumadi ni sei me pacho eni hu asem eni abeka na se eni hu nkomo eni abebebo enti no nia wotie mi ana nia wo hwe me no onni kan fa number a me de etujai na yewie na so no nso wo enchechemu bia na so ope asem bisa bia wa bisa afa hon e pacho 0559 90 12 12 34 34 0559 90 12 34 34 and 0540 86 42 32 0540 86 42 32 medase Maa Akos impempi ayana o ho no na se bia o na ho na so hu se obi ani enti no enkora etete na na se bia na ani enti no odi abobo a eya na eha adwene eye ne senti ena ni da so herbal clinic ya ba ama wona ono de o se osori a na ni de no na de ni be ko wu wo de ani atinya wo hunu ho hwe
wɔde aduragu n'ani so wano no mnura enso still ane honto no say ni pan ye pese ani om etonchia ne e ka kyerɛm sɛ enseye onwu idia n'ani no so enwu ye ani da so e wo ho ema no enti no sɛ o kuma se a omomodin asa obeba brother man asa bia kwada so estate ye near state park no eni din hwɛ ni no ye branches ne dɔɔso nyame adom ye ba ye nkyɛye nso de nyame ade ye no ebra adwen ne ntiase so enti de obi bia o tie mi bia no emfa number me de tu dwa na ye wi a omfrɛ na de opese ohu no yaka wani no sene sitie eye ete ena asiso glaucoma anase wani ni hawo ne sei empempe bi bisa say ete ne kra ene die eye de enti ene kasete ababesi ni pani so ena bi bisa say eye kwa be ne fa so ema ete ana glaucoma eba eni pani so ye nuani die mu ana infections anase nwusie anase bia ensanum bebrebe unya mojabro so kwa na etumi de eni hawo eba ba dodo na enim anase unya esikyire area enu sutumi ede eni yare eba enti se wani etesei ye say eni daso ewo ho emawo obi on ma wo se mani na ete na besi so medical hospital kese ni say ewe akire enti di se me de aduro egu so a after doctor so be mi surgery se wakoye surgery no se won konkoye yo ye say tutu anamo ne bra eni daso he back link enti amekasa ne say obi on ma wo se me co hospital ama ya im surgery all right there enso mani no ase de tia na tie tutu anamo ne bra se wadanyane ena wani no wo hu se aye kokko ana se wani na mumu ase na obi abo no tutu anamo ne bra nda so he ba clinic ena ni yare no bu onso e be ma ne oba enkita hodi e wo mpem infections bi yare bi na akwafa sa ha na ba ena odi akwa akora wonim hwe afi obehu so obewo akora na akora ne posaposa nani anasa akora ne tumi oni tumi hwe wonim bi but nenye ono hwe wo no hwe baabi ne nyina eye how kese obeni da so he ba clinic sa ha no yetu ase e de ma woni net say akwa koduru say waposa ne ntini ni biate anase eye ba akope o do sorry a nsuo na epru nsuo saa etwa nkyene woni nso tutu untumi nhwe awia ade asana obia ya solite obia hunu kwan mu no nko ade uhu hwe ana eduru anopa nso a wonso a wonsa hunu ade eye bo na asiso wani so no eye okusu eye na aye sum wodi ehunu hwe wudi abobo wo hanase bia o tete na o ha wani yare no e ma odwendwene ho a e ma pressure ene o temenkan fa numbers e dia to dwane ne tutu anamo e brain da so he back clinic na aba ya so ya ya behwe ne etu ase esanso de amount enam se wi ase edi nti obi won ma owo haw ni bi pa enso no osuro se we ya mi kwesi ka ye kwa akwagime eni da so he back clinic ya ba ama wona eni bie ya si tutu anamo ne bra aba ya so ya se ne osika ne tie bia no ya behwe so ne ama ho aduro esa na wasanso aba ye mama di osika boom enkonkonkodi anase e wabra ho entowo ye hwe hunu se wo ho atɔ ye ne wo ye nhyehye se ne be ya bebo nhyehye na bebo wankasa na ya boa ye nso ankasa e na ye be kyerɛ wo nuane e wo se wudie de ani kwan se wudie obi won ma onum aduro na wo hwe ne nuane die mu a enye etimi de ani haw eba nti obenda so he back na ebenya abotene a kyerɛkyerɛ ebre wo se wudidie aduane we ne wo se midie ana ani kwan se midie ye benya abotene a kyerɛ o de na eden eye stroke na akofa aba eye hypertension na akofa aba eye asiche yare na akofa aba enamu be ma na obanhia mu na akofa aba eye den na akofa aba tutu anamo ne brain da so he back clinic ya so ye me start number na start to dwa ensu bio 0559 90 12 34 0559 90 12 34 0540 86 42 32 0540 86 42 32 obi ba ka say ndira so he back clinic eni nko na mo hwa na enye eni nko ne mo no ne ye ne kese e wo ho eno ne kese because so wonam na so hunu enkora na eniyare na enima kora eni enim opani obo on ma wo so ketekete na hwe na ni a ma sa wutu na ma ba ya so na ba hwe e hawa amanfo ma ya na eni enyan areho adenti ena so wotena ho mo wani na edu sa mpempen so sei eni so ni nipadua ne kan ya sene waka no enti situ na mo ne bra wani na ye odai ana eni no eba ebo nkaye e ma hunu sei mebenya ni yare obo on ma bon se ni ti
pae ne saa na ani etutu no anase na tiko sei no betima pae ne saa na ani kosua ntutu no anase won say na so nche mu sei eye ne ya but ni no be sure say oh eye miti na ye ntimi kwa akopɛ pink lebi para bi na manom me nua ba me maame me papa a wotie me so wo hu bibi saa na tutu na mo na ebra na wo ba ye benya botani ahwehwem e de amount se eniyere na e ba wo so a ye tu ase e de amount eya na eye se ye behunu ne ntem ne aso ano ntem because ade bia eseye a ne kon eya tina me ka se ayare bambo atrema eye se na yare sabo kitima eno ano aka no Maa Akos because ayan esaya obi obetena ho a osimini bio yesi tutu anamo na brand da so herbal clinic emfa ho ne sane osika esitie bia na wa ho odin tie bia bra obaya so ya yebenya abotre na de obenya bia no ya ma ehu adu na okro nom na sesa waba na yenka hunu se ya duro no yemfa ngu ye ni so yemfa duro ni ngu ye ni so oba ade adaroma nyansane nimdia ode adom yempanifo ye doctors apanifo na omuye se enu ni yenom ko ni peduem na akoye ni peduem mu adwuma na afa wuntin ma be woni so ba be ye adwuma onum so emretie bia mu na ahyase eye adwuma ye ni dry de gu ye ni so e wo ya so ye na apensu ye nsan so emma space en wo ya so ye de ne se benum aduro no na nyame adaroma nyame adumunti oho ebeto me the number na start to dra ebio 0559 90 90 12 34 34 0559 90 12 34 34 and I say 0540 86 42 32 0540 86 42 32 mama de manu si mama nchia men kan say madofo kakra eye me Dr. Penny eye Dr. Elder Ousu oye kofa bai den da so herbal clinic me chia no be obi Dr. Free me chia na me ankasa me software eye Apostle Daniel Ata KJB that House of Jacob Chapel ano me chia ene awie man say ye penny da so herbal clinic him fa na be homo me ba cho Kumasi ase no oba ye wo Kwada so estate se ufre chichi na eba udru sofulaya o se o ko patase ubesi o brother man udru brother man a fanamba no freyen ye betuka aba behia okay ye betuka aba behia enye o kwa na betu aka ni kan ska ye betuka aba behia o de fre ba bibia wo bia unya dru Kumasi sofulayo se ye kejetia o se ye tek ba bibia bedru bia no fre number no say mijina ha o ye no be kasa na ba fa o na ye de waba Accra ye wo Tabora Laji wala ko junction oba ho nso ya say ho ma ya say na dosu nyame ada romanti ya say na edosu fa number no na fre na ne ye ni nkomo ba bibia wo bia no na ye nso ye nka de ho enchiro okay inti numbers no eye 0540 and 0540 8642 32 0540 8642 32 and now 055 9901 234 055 9901 234 and that's what herbal clinic edin komo yamin sha me ne be ma onshira on so man that's na ebesensia me that's okay na yekwa Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie enum se wallpaper papa enfedi na che se ube use na afebo se wo hotel wo restaurant wo office wo barbering shop wo studio wo DC office wo president office wo won say de tia enete wo bi beka se be install wallpaper wono ne baby ne demo ne office the studio baby amano no koton Alaska Star Enterprise am come kire wo se ubenya adwuma san so obi obeba ho bia ebe bi se woni ya no se ehenefa na wine na be your man no ye be bodin friend Alaska was 055 4114878 055 4114878 na ye wo Kumasi
se Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza ewo edrum kafefe was talala kafefe talala kafefe eye nemu san ya de dru ya ene ye gine yo gine gongongon emenum na memenom emema no etu gonorrhea ne syphilis ase be ma wa ye mre wo mpamu su fitafri ne be ma ne be memu aye mre wo de ye kafefe capsules low sperm count nonom kafefe capsules oba enka ewo akosu akumanum wo be ukunu ene woda wonte de utunu se de bia ne anije bia nim wankasa atenka no woni bi wo fichi kromu ensam nko a wakosu akumanum no ene emergency repia pataku ma wonche sa ba ten ba find something na wo de agiade wo de eye kafefe talala dani e ba kwale na capidance ma de bobo ase owusko bi e won kokko fe Harriet kafefe woman e wo 0207 183 819 0207 183 819 sanka kafefe capsules no ebi Dr. Mensa Dr. Wanda ye broni kokko ne bon mrane wasane yade ma broni hu dwiri no Emma was sent to go so wajina wa was say you are a wonderful doctor ye dia do ne Dr. Wanda no hamakasa Dr. Wanda anasa Dr. Mensate what na bebu mu enu nti no bomodia stroke hepatitis hypertension awona wo pentishiwa enemu san ya de prostate with diabetes ya de menstrual disorders with kidney na ho atochema de wuhia Dr. Mensa Dr. Wanda okọ Dr. Mensa kachia wo kwatwa woni Guinness de production ni mu no a enu yesisi wo nyina anye nu yakwa na emum no Dr. Mensa de hamakroje ne sayade samek retme meba pada no de wo refi ade dodo oba no kwa school a ye tro exam sia no wa fedi ye kire na de na no refi ma me papa won so refi ade dodo wo de samek retme herbal powder san BC immune system no na enkra medina zongo junction man FM dynamo wo be hunu Dr. Mensa ka so eni senior senior school ho kofodua so ye wo enka ne ba bia ne yekum nam no takrade Dr. Mensa wo ye ne secondary college and hwene mu sunya ne ye wo ho ye ne Presby Junction wa ye ne Old Municipal Hospital na hwene mu takwa ye ne Dr. Fonson and hwene mu go so Dr. Mensa wo Lorry Station and dunko no fin Dr. Mensa Back Clinic one post office hwene mu Fred Doctor was 024 59 58 768 024 59 58768 Dr. Mensa Dr. Wanda ni nyina ye nipa koro no a fly away travel consult ye do beto kwan eye fa na pesa okro Italy Dubai ana pokra sa wo pesa wo ko UK baby a wo pesa okọ bi kata World Cup ye ma combo package pa enu ti bra Canada visa open normal nasa express ye be ya manfa wo sika enkomu obi so fon to ko bagye die fa bedai fly away travel consult ye sika ni no labalaba kuma se Sign bonsium from Fly Away Travel Consult. It was 0543 888 773 0543 888 773. Na any enkomo nemum awie the American for ede amawo top choco chocolate spread mawonsa enkabi top choco chocolate spread necessary wo de abomodia na efafa wo panu ni mu na wo de fa panu ni mu a eho na wo be hunu sese there will be a top choco chocolate spread mo no kwasem enu ti bomodia ema wonsa enkabi na wo Akoma FM 3-in-1 chocolate drink na so de de wo hia no wonsu ahia enche na wo breakfast no aye ready enu ti top choco chocolate spread and na top choco 3-in-1 chocolate drink papa bibia and infrafra we be a natural a chocolate fresh 0243 033 033 0243 033 033 every mama can for currency ventures for no pamau edupa way and Zakia and in the kunubedi one dance yachewo yet in the box and the money wonum and wa brochimemuna or how na Zakia and in the kunemo no ya kwa yeno have a be sorry and wakaka no yonko we sinu e currency venture Zahara enupa enunti Zahara mission ni G capsules no what the mission benum G capsules no gonorrhea syphilis oba white ebetu asensan ni kuregu bemu sansan ni kuregu bema ho Mr. Wodie Zahara mission ni G capsules no fa mission enum G capsules no na nemu san ye de fa no se de dukuro wache ni nyina ase betu Zahara man capsules memedro eboa mema ema wonum
ejina won na so ye bo adwuma 24/7 ya wo mre ho be ma wo bo adabredwo mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre bedu wa dance hindi herbal medicine de malaria fever typhoid and diabetes balance blood pressure and nti bomodia ne ko okansi drugland uko chemical ne ba so bia mu so a Zahara enupei enyena fra 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enkabe bibia be kama Dr. Gbedema Herbal Center Dr. Ena Inakache ena sese yede ani echre no na wunim Gbedema nunumbi na Emma no wodi ya Gbedema ladies capsules no na unim se oba no mu a emwakosu kuma mu ye clean ye dry na ye tight e fight ye bacteria oba no be goddess powder no asma ebetu ase big man capsules be ma wo bo adabredwa a wo dop na da nom ene Gbedema ko capsules ne bom wo be bo adwuma me ya ma mo piafo sanso ena koko ena fe yam timu a Gbedema ko capsules na Gbedema garlic mixture de ye the garlic precursor ene natural herbs lime ena ye stroke sadia dori ni peduen wofu na ye kapu wo so de no enkrai wo kanshi drugland tinata Herbal Center ashaman from ko ecos Redeemer pharmacy ena Carnation Kaswa for Monko Tribe of Judah Fred Dr. Gbedema je kama phone reyibi e was 0248 288788 0248 288788 na Joseph Fashion awia wonu na adwudwu mesetase ya achese medisia ma ye kuntan yi Joseph Fashion me kabeka se baby awo bia brochi memu all over the world baby awo bia pese ye pam ne mama Josie empama wo be pam baby awo bia ne ye the best sende na owo bom so oni meet me the sport edi hwene mu Fred Josie was 0243 433-465 0243-433-465 eye shize ewia shize ono ena ama me regi aseme pacho we eye rasta eye rig memon wo mitri so shize ena ama me sa regi kama na mede ahye no aye me makeup so aka ho ya mo se me ho aye fei eno nti Josie Mao atade sha na shize so ama rig fefefe kama Rivon Conroe rasta ni bibia no obeye ede amount freshies I was 0249 155 776 0249 155 776 anye na je eye Dyewood Herbal Dyewood and ye the Dyewood 360 capsules no aba Dyewood 360 capsules onua wa ma onsan ka bia wa yo ho sisi yende ene ahotutuo etuase oba anom na bema anom Dyewood ointment fetwitwi wa pono wa fetua ebeye wo hu adwuma pa eye Dyewood 360 capsules Dyewood ointment wo benya bi wo herbal ne pharmacy show mo for Dr. Dyewood I was 0244 886437 0244 886437 na wama unsa akabi na mom na eye Flora disposable handkerchiefs Mr. enkofa handkerchief ntoma ibi na wo hem edigum na wodi pepa mfifre na wodi yese nyina no wanhwa ubenya infection enu nti ma unsa enka eye Flora disposable handkerchiefs no ebe na entumi emwa wiye papa na wiye ya na chese watu agu wiye ya na wape baby na wodi agu na shemu bebre so na ni yisu eye kama eye moton wo fie ubetumi upia bonten ebeko pes mu ebeko bag ketuo ne mu ebeko botom beko babia na wo bia yesan wo facial tissue ewo ho sanso na toilet roll ye de atato multi-purpose towels and also eka ho napkins ni nyina eka ho bi eye Flora disposable handkerchief Mr. Mawonsa enka Flora tissue si ebe na ubedi ho dance fre 0243 033 0243 033 eye NS ointment ye ma ointment papasra bema oba koko tuntum chocolate akura wawo no foforo wo ma monsra NS ointment en wonamani sansa ebekọ emarede ye fe eye na ho ye ohene ekuro agu enka wo ho eye pimples eye stretch marks eye chicken pox nantemu apropro be ayi anampo be mo yi na bodwe sense manse wa beguo dandruff anase wapampam enepa
we hear endless ointment will be to me the sra awake natural capsules a man memedru obianombe bema wade boss one wajemu why yemre ewon pem anapo krasa ojoso tentem gonorrhea syphilis and sanya de wapitete enateko ojoso tentem ojoso so a eya na eya we yapa wo ba wo fiti kromu nsima kwaye buburu ya we hear awake natural capsules enka wo kenshi drugland kinso ke ba repatch ventures tinatede ba baseline isif massive rejoice kofodua for ko gapsen delight drug right and a bino enko ko wusko bi hillside and a bb pharmacy kaswa trap of jeda kuma say dania ba misty kwalena kabme and a kriske freye renes e was 0245 079915 0245 079915 na ma sanka bi yetwa ye ho aba ye ba ye be kwa homa ne so Akoma FM. Never be shima betting sumame. That would ointment. Yes, I mean with fear be a man I am me. Intimacy can me one or the alcohol. And a boy African coye down and a plot of Timothy and that's the crown because Yanko found out I will not be slow being to me and man I'm a banner for missing SS. So yes, none of my friend Papa so the knock that should be friends is that Obefa maybe say so friend or Obefa because when you are corner and you when you are young kaja wadie and chimpana. Nanka wasanya yekame when you ya kwabaka sanya ne dia okay nja ye na wokota nurse ni wakofa be man wanye mo na ade be shedo yenye ni wahana sanya aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no enoa ena waso eguso da wutie no enura yenua Esther Amponsa enura se wan hwebia bomodia ne kohwe na wate ene case ase enura yenua ban experience na brabo a wafem wayewa wafem ya etachi nkrofo ni bebrebe no eno ena atachi yenua ba ya enenso wode ne life experience etuga ama obi atie bi se ukoto se obi ayeye daneke mu sina buru sign demu a woni pakoro no yafa obi o yafa ngono wa bre na o man nani da ho ya hweye no enu wa bedru sampempe so nti sa story ya ye kan efa enrade no ye ma me the life experience tie bi na won so fa bobra obapa ye nto aso nti wana na kwa ni school ena me friend papa sa akra na wie school nti obeto aso ana o ka che me so no kra wan ko school so oto nti se enye force say akra na wie school ya eso to aso filling station adwuma wo ai na me manage ko bi na me sa be ha na dwen ehwa na me feel say bi anka na wanya adwen sa chantink menya mo aka krefri ho na me yi mani free no so tina kuwait ni bi aba na me yes na me ba na ko bi so no we SS this ya na no ya enti wono so say ya mo yankoro asa enti me osa ena me pe kwan ma no pace kama obi di anim de koye ti okoduru ye no ho adwuma no eden ti onya wanyi ya ena oba esa adwuma na eden enti wonti minye ti discord be na me dey top plot na me am smart top plot on so half plot to be da ho na blog so na kan send me dey go school na me dey akwa na chance na school o school no edidie eni ade bua na alawa bua na aba bi won so e ma ti alawa ne ba na me ba no so dey abra me o se maaje aba say we bua be 4 months na abu mu na aba ti ba na o dem se je ko fa ne makakra na me ti bia ma no no o de ne ba panyi no
na wode abanam de afa ne ma jase me de bi sende no ma ne de yedi sa ya no nketua ensi ekoduru ba bi no na me ho akyere me na makora bi amnete ka say school fees no obeboa me ama matua ti mankopelo na me pelo na yesi me ho ebi asam la oji ene fa se 2000 mo shi ni yesu ho 400 enti mejia na maye adwuma na matua saa ti woka say ode bebre me no mama mankopebi afi de ni duru ye na aka ba week no me friend na wose ni nua bi apon no ho nti me de akoma no nti ene ma anadwule de the whole day mana be ma no de bi makula na so be bo ame no the whole day mana na yeso obi na ade a chene me hu bi da afi ni mitimu hyehye me na mintimi na ehwa na me frey ye MP obi so aba me de me ye MP atwa picture o program ase na ba cross na me MP free na me sen ai eno ski so obi hu nti hu frey na me so na dwuna me sending a message eno si na me se me ma no pese oboa me because ono so me ni ja me man papa ja wale no wanya MP ba ne di no me man papa di yepe na me sara ne kwa so nto ba ka cha me sa wale ja yenye nti ko ma me nkoja na onko para pa na chona se papa no na ene mejai na wotu okula bla mebre no nti wosise ya me wonti wonyai to be yempina me kan sa asem kire na no school fees ne yesai na akola no ko school koje from the buy na em se de yetua no ho no edu ono ko na wo ba ta no su ko tuye no ko ena o simetua ma je okọ na oba ye klata ma na wotua eno ma me no esisi ni buo na fe de ye kan school no no me ba na buy na fa se 500 next game da so ti oye na me de so na me de ma no ti MP no oboa me sa fa no wa nya me nhia no akwa ni school na obedru fie no na omo Safia no prostate cancer na prostate enlargement bema wa ye mrempemu awo na wo stroke fibroid diabetes hypertension typhoid fever malaria ya de ben message ya de ben and a grace gift onto asie ma kuma so him man from Barakasi Road and crying new Achimota phrase 0543 320030 0543 320030 Pastor Julius my yemfa ko ba kwin na fa birthday ni remu maye wodi no ba bia frefre Ambago Mira Akoma kemiano ko di ko Sofia to market okay ko je ya kwa mami na misramo eni mu gina pa mu gita ya besre ene ensema abba ena tuma kuma so ni ya ba na betra ensema na ne biso Jesus is no family. So no you are the crown of our leader and for how to go to. You say so more so and you did so and then question I have one ama akoma pa wo di tietino ina na for this woman da kwa be nkele to go futu e koma ye maburu ya ba ko mi so enye futu ya ne ba Papa say happy birthday FM yenu ba Esther can say appear or UK ne bra pa birthday ene your friend Nashi waba Ghana say o Krupon ya man happy birthday pa rade man nyinche na onhia no pa o Yesu di ma amen we dey baby afrefre Marco yes Marco mama mama ba so juma pa mo yede ba santima nyame shamu na it will be a report and so fantastic is your pay. Marco began a question what taxi driver. Marco Mamma of the same lifestyle and a mission of power, Castle Green. Then someone you need to Marco, a pan of Futusum. They are not broadcast in the almost persevere. Marco Wintaso, Ablabody and Wintaso. I was saying in the situation of Yemuno. I'm free, Yammy, I'm a boa. Who be any year to reach my bow. Marco de dia me ka se me se oba wa ho de ni adwuma to wo oba na wo ye adwuma wo so hwe aku ma aba no do na ampebre omo do se se pere no mo de back tikiti bi aso mo ko Marco se wa ampe adwuma anye na wo de wo ni to be ma so na be ma so wa wo oba wa brabo afeli na me so na me fa de otwa to kra we dey na bi afefu Marco good afternoon ti na me ra fa de otwa to na me nko I am going to
Maa Akos na Minsomo. I made the crowd last time now. Akoma Ubidia, especially man. Also about to call there, what they need to have done. Be also a papa, your mammy, also Jinas. So me now we are not sure mama or last time. We also be planning the next be our channel so I'm Ghana money at money. We are not coming papa Ayona pharmacy or the piling capsules and an ointment aba a cocoa dreta tashe one of capsules na koni pedrian mua a jibu yam na cocoa yina ashete na ointment no so dia fefa baby a ehwo no koko no ewo no ebetutu ebetete akọ fe Ayona pharmacy 059 721 6047 059 721 6047 medi ede Maa Akos ochna ebesan dia Akoma mu nsem dwumede abramo sa bredi abusu apeni samia champon wono ena ebeto aso ode agudie mu nsem enyi wafidie no firi akoso a na ene ye nwurumum osu tina ba akon so SS na the toso sawa SS tini na school fees me say to ya obitimi was na your for say Maa Akos school no kuna ja ba le no wa the for say Maa Akos school no so